so no na abono so apa ho sima edu ewo Sompa 93.1 na me ka tiefo nyina ese se abono nwotwe a yebekọ Sompa TV na ya to aso ede afri ho bronya bosom ya to so ensia ne da eto so aduenu mienu ene ne 22nd June 2023 basa yadom ne da enie efri se wono ene bo wiase ene mu anwoma nyina eni mo ne pa anyina eye kropo twedi apon basa yadom ne dia dwumadie obete omono asamonka odifo Pokobra David obete ne nka ene anwumire sa ana wo henyire maame yaboa akua asuama bronya waya abrewatia emema nuaba obete ne nka ene anwumire ewo dwumadie we so chief executive producer ma dwumadie bema usu kantan krankan aboafo ekoba jazesem premu waka producers no sa na watafrija nana ya mensa abrampa chichiwari ni desia no wono so na esa dibonkumene ma Asem Mpe Nipa dwumadie no woko MC awa emrantie we adawroma na social media handles Facebook and YouTube no yenenam so na amanfo ehwe yen na wotie yen Facebook no Sompa 93.1 Sompa 93.1 Sompa TV Ghana subscribe na se na afoforo ntie bi na won hwe bi emfa free ho abogafo ade YouTube no enso Sompa TV ya subscribe yen se na afoforo ntie bi na won hwe bi emfa free ho kufru bu fumpa bema Esuketu ami yipebre na asa Yaw Aboagye Oforisuo nti foso me nam tie adwam na me de Asem Mpe Nipa ekobose asase so no Sompa Asem Mpe Nipa di asanteman agiatum di Ghana fo nyina agiatum se Asem Mpe Nipa no yekon ede akoyanim no anye de bedie ni Asem Mpe Nipa yekon akoyanim womanfo agiatum na asisem epo mentime ho ase eno na ode bedan Asem Mpe Nipa ya pane poma sibre na ya de emau na swame sabre omsi homecoming na essence Asem Mpe Nipa ene Tawa Media Company Limited Sompa wobatampa na woye dupon kase ayeta ase agemfre no Asem Mpe Nipa Tawa nim Sompa nim utie sede swame force omo eba homecoming no a yenye hu mfrim dwumadie Tawa Limited yenye hu mfrim kwa ayekon ede akoyanim yenye hu mfrim swame homecoming no yenyina yede hu bagim efri se kan ntina na kan to swame ankoyie enkane anyina dundum a ni nyina ekan yen enti yehwe swame mpuntuo na wona watena swame nyina eba yeso sabre yeso swamefo yebetumi aka ne saa wo kwa be so anya asem ketwa kra eno ti sabre no homecoming no yenyina yede hu bagim na aye kama eno ti ohwe kotoko ene news amene osuame assembly members a omoso no omomyente omonka na nhyehyeye bia no yehunum na enwoma enkonka yie pawapa omraza mo mpom te sen ayado nyame ado me hu yo panipa bibia kama bibia hyeye okay bibia hyeye jama me bi wote akira ha na swamefo mpanifo mo swame a omagye atum oh yes omagye atum mama e fena beta mama abeta okay mi twa mo no si mama mfamo ana minti mumpon ya me na yo na ya mummo me din chia me okay nti mama abeta ya sia na otie ni mo mon kan kire no se ye chia no na de bia Oforisuo me kasa ase mo se ono aduane si wo na obi ama ho a se wo si ho ano no se wo si ho sa na adwumadi ayedi nipa ba kokora frasa nipa no ese ho no cause nye easy enye easy Oforisuo se wo kasa enne FM station Sompa FM adoso komu ankoa no ye ka FM station se wo ha emse bu okwa mekwa minim na no ba kokora bo bi bo ba ko bi din na mse na no so hyahen so ho nti se uye program bi se ne se obi frɛ ana obi tia sankrofo no ye mo maba so mama chairman 88 fan club okay me chia wo mo 1000 Berlin ene na busuafo me chia obi bia ana hajia na wedan de tia nete kusukuku mutai kusukuku pokwabna
Oh bra. Odifo. Oh bra. Bibi aboko de. O sheye ba. Asa de oni aje ho. Oh bra bra bendai. Isu nyeye ko nim ni nye. To some de sere. Ami adon so ne ma sheye. Na sen so me ka Haaland na wasem kire o. Mate ho wasem. So say Haaland akwa ba odi we ni be ma me. Oh we no entuntu wo. Odo omra some walk of 200 ana blotia. Mo bie gate mu de wure mu. Entuntu obem. Come na walk na fidie so. Bla Haaland no. Mimi omo no otumifo. Na no ka se che manage pa. Haaland and you say me favorite. But I don't know when me jina one man say David. Haaland na your dey. Me favorite. O say Haaland na dey. Me favorite. Ee kabna. There be man kan bro for the catcher man Libya no. Eh favorite. Eti me jina one man oba no kobra. Me say woni abre. Kan so de oguso otutu so obeto. Okay. Na emum enkyere ho saa. Na auto petrol ye o start ya na ba akokọ eto de pe koran keto ani bi tsa akosua so mo de no na kafa ye o minu e kan ni mani achi tese wase sanwa tese wa dawru ma ka che ni pa ne se misika no on famra misika na o na otia so han wa na wangalo na ka bebem na ka 100 metua 5 na ka 100 ka metua anti wa mwase mo kan no ene ma dwe adaje makura kan ba manfa dwe ambat o masa sisu bio no na se ni eda de na kotale nti e ma metwa sensa no eti ye mompe no bia November ye de odi for pokobra nya afedi wa hu se panifo wi oh yes oh se dipa bia won tefutu bia no obre eni e pampa me na me ka kire won timi tefutu timi nya sem o masa mo me ni me bi won na se bia o de bata me ni pe bi gum ni masem se won twetwe sensa am ya da abrotia bibi aboko de nyame adom boko ene yawo ene ye meda ai yaw Osei Aboagye Oforisuo ayo ye da nyankopon asese wa ma ne nso aba beto ye na ye da so te ase asomdwem de chemada abodwem emoje di emu Oforisuo na Oforisuo be ma ye nchia ye tiefo nyine na olaje obi se wo chia abrosan so Oforisuo wa meka me ne wona mawie brand fa Asem Mpe Nipa ni agro de bia metwem bia me fa wako enimu ho aba bia na ma mi ton fufui the acoustic Otompa boa Otompa boa fa Asem Mpe Nipa ni agro de bia the olaje ne nka ma mitim bacho we friend acoustic na no kom kotombo bo no wonfa dwumadi ni agro na o sere sa acoustic ba bia obehu bia obefo ye chia no ya chia 18 mama 18 so ne acoustic na ye opposite me so no so ye na 18 unim ni pakoro Osele papa o ma ne papa nwale o sha za ne papa level no wo high chain oba na opeso ko ni 18 na se 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 onya fidi ya so ase no mu no onya 18 na ne papa nya 8 e be second round rana po be ba so 18 na eja ye dia friend saba ye ncha ye tiefo nyina ya bent o monta ye chi wo Facebook ho Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 sanso na YouTube nso Sompa TV omo ni ho a dwumedie ye kwa ye ntimi nkonti o mada roma wono momra na ya hye dwumedie na se okay ekoba jesi simprimu se nananta krahene wo chiawo ene anwumre simprimu bema senara wontwomra yie na sabre no Asem Mpe Nipa ba bia ya hwiri kɔ no ano ya ye dene ene dwumaku ahodo pinu na woni ye etwetwe nkomo se futusem no omba be so asene se futusem de mizu de omo aso yasene dada mizu aso yasene futusem na sabre recap roofing company omo na sabre omo ne omo na samoa etwetwe nkomo enche omo be ba be so futusem na sene okay enti sabre Mrs. Gifty from Pong ono eye penia wo recap roofing company enyoma be konkai pa no ma be so futusem na sene na enyoma etumi edimu na ye na recap
nsuo che debi roofing sheet kama pa say e katawo da so na say hyewo dan a nsuo to anya de be kan te say de na fefo bi ye no yes omo sheyebo ya show manim on say panyifo say kan sie ohoi eni asie eni keja wo si bibi na waka aseja ho no asedanim enti wo mo se no madaroma rain cap roofing munya ne ntem na mo metimi eni mo bohye no so na ntimi mo ye hia mo okay futu samu ada ya de bremo no ye mre yegusua yegusua ye de bremo nana afutu samu ya de ebrewo ene se dabi wonso beye nipa dabi wonso ubeye enipa wodofo sakasa we emodu na senti ameka se modu ene se ye kase wonso ubeye nipa eden ya wo ye nipa o nanso no ewiase abrabo animu akandie bi e wo se wunya na ma abrabo no ewie peye na wani etumi agye no eno na usewunya bia na abrabo no asipi na asita ediama ho eno ti na krobia sante kotokose dabi usubeye nipa na wodofo sa kasa we enkuransha kasa eneta akire enkuransha sam etai kasa we agipa eno ti enanwumire me ka kire wo se ti bia bia wuwo mu bia no kan wakoma efato yem tibia bia wuwom bia no abrabo no unhunu suo no utare na awan no kan wakoma fato yem enkurahye sam apie enanwumire se dabi wosu ubeye nipa wodofo duru ba bia de wudie kura na eden ho eduru ba bia aduane a wudie no ya na edin ye pa eduru ba bia de wo ne wo ma ebefura de ono ma ebedie de omo be hye no eduru babi a ya na asetra no edini ye pa mekai mi krom wan santemampon babi a na meti a ye wo me ma me ba ku bi a me mpese me boni din enei wone ne ma wo ma ye ye setam na ye musa se sa ma me no enkane no ana onyanye nipa kwai bi so no ahokyerene ahuhia na maame ni wom no na nya asem keto akora eduru baabi ase wo bompesie no de man na no mo a se oti wona kom de okura wo ma wo efiri se enye se bia ne tirimo odio na enso wo mo etu oyima wa enye yie ebia na wo so maame ba waduane no kwa bi so ye de odi ma wa ne nananom o ma wo mo sa maame wei ena na kata so no ofirafuom ba eno an wo de da etu oba ya obesi no de ahata yesusu a ne hu bibi ye musa se ene akosi sai ene se uduru ni fie a obefede ne mana ye tetiama no ne eno ti ye musa se maame no ene waye nipa na onye nipa ene di opese wodie bia no ni gya no atumi so amani di eno ti no ena nwumire masema meka cho nyina ne se emfa ho ne dia brabo no ede wakọ wie tebia bim ama eduru babi a kwan kura wodi tonso no eho odene no ena mi show nkura se dabi usu beye nipa eduru babi a adwuma sam no eho ya de ama ho eduru babi kura no a adwuma na yafa wo mu no kura no ye twa na ntini amanfo wo nkonsa wodofo kwa akoma to yam ubeye nipa wate eduru baby kura no abusuam kura no de obeka kura yanyi ntum eduru baby a wo fafo kura no wo ba kura yase akwa no na eba no na kyese yamponim kura hwe eduru baby a sede abrabo na si akwa ye no se wan to obu ase na wan kasa wan cheche wo wire a wahwe ye obi kura betumi amwa no madurawu efirisa abusua no asemu a wo ka no e wo se wo de ne dika e wo se yefa no nanso ka prenu botom yemfa wonderful so o ma fa sai mane hawate dabi ombechira bepew usu be ye nipa eduru baby kura no na ko mo pa kura ma asemu o mo ka no wo de wano kura batum ame atew ne nanso so no
esan se wo mo twentram wo no wo mo to wasawram no nti no enne wo ye nipa no wo mo be fedewo so mbeba wanim eno ti se wo kan wakoma ato yam sa ba wo no unyanya bi se wo kan wakoma ato yam se wo bre enyanson na dabi ubeye nipa ama wo so aturi badia kropo twedi ampo bema obi ama atamfo afere omanfo dodo no a na di wo mani hwe wo omanfo no a ena eka ho nsem utwa mu a twamu atabon ne ye kan ho asem ena nwumire me hye wo nkura ne se dabi usu beturi ba na wo so ye nipa eduru baabi amanfo okwa awade no o ka ho asem awade no enya nwuru so ka wakoma to yam sadi awade ho asia ye tiama wo no bema bia ba no okọ bema bia ba no okọ wo ba bia ba no okọ wontumi ntran ho wo branson eduru baabi akasa ya na binum kura akasa na me kura me baawiase ba ye dai eduru baabi kura manfo kura bitimi kura akasa na me kura no adan ni ahokyerei nya me bo me senko a wodofo eduru baabi a yenhwe ye takyerema yie na se yanhwe ye takyerema yie na wanhwe ye na ebotiri ekoka asem bia edi yenhyira besa atwe akwakire wo branya nson dabi ubeye nipa nya abotre nya me wo mre edi ma wo bibiada ti sawade no na nya maya tobu ase na ubenya bema amana somu usika sem ajapade nyinada bema beye biama obema tobu ase sede usi soso ma no won sawade kura untumi ware awade ho ya ye diama ho esan se ema beba wa kwam nyina wonhwe wo mu yie anya wo a dia ye wo na ye wo nyame do de beba dofo a ubenya no ebeye wakoma so ade ama betumi ene na wo na wo so ato ma me badin wato papa badin dabi usu beye nipa awade ne ho ye diama wa obrenya nson to bo ase awade ntimi nware nyawo dabi ubeye nipa eduru babia se wanhwe ye kura no a ubekasa abusua wapaw entisa tuawreho ni bigu tuo hia ni bigu enye kanko ani hia enye kanko ani hia sebie dikan jawa odofo ema wura nhuo sebi adikan jawa tobu ase kamakoma to yam nyani daso nya hotoso se wora chichifo ni Kristo wono ankasa ene bo wiase na wote de wo yase eno ti se wo kamakoma to yam na wo chichiro wura ewa kwaniasa nyina so a dabi no usu beye nipa de ye frawa na omanfo esre wo no fa ko ye frawa na omanfo entumi anyi wontumu no woso ye beji watum ama dabi woso waye nipa. This is eduru baby na wo dan futuro mu o eduru baby no na wo da border so na panifo aka asem bi se ade da border so na se okofa ekra ni yie ubetumi adidim ama na ye yie esa wo hontade enye no se nipa ekọ baabi a enimonyamfo ekọ nipa ekọ baabi na wo se ehia nipa ne ade wo mokwa on se yemfre wo efri se usika sam nye hontade nye kamakoma to yemwate emre pa beba sika be shobotom ubenya adwuma ye awade ne bekototen ade amawo ama dabi no wona wo hu esre wo no obehu na wafede dabi uso ubeye nipa ama wo manfo abodin akase asumasi ena ekoyi enye mamia asumasi bana ebei enye obenten ena ebei afei emrane ahodoɔ ena yede bebo kawakoma to yam nya abotre nya akokodro efrise krupo twedi ampon wo me enipa ene mre ede ma obia dabi woso ubeye nipa ama wo manfo ehun na wafede eye me mudofo pa Osei Yaw Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo omna samoa ya Oforisuo dase nyankopon enhia wonye okese ene ade a ode aba no dabi me nsume ye nipa
you good obi ani mo bempo ahyase ti drum bi a mpanifo se hu anu makro ya ye nto nabo onyum tuni a wanya ne ba bi koda se bedwam na bo ne nwum bi o si da bi mensu meye ni po da bi mensu meye ni po abia mountain susu man nye wo de nti we no ejina ho kwama sebe omo a sebe mpredwasa omanya omo bi utie nwum na o si abia mountain susu man nye wo de nipa bi asasefo obi betima serew ni ade bat nyankopon na samo ka unse ya na ya ko wie se bible no kan o se ebo dansi ni totwene no se wo mfimfin yo apam dada so apam foforo no wo mo o se ebo dansi ni totwene ye no ya ne hu hia da bi o hwe Oforisuo me kofie bim na akola bi awo na me busasa akola yi be ko hwe ye no me anka actually akola ya wo no foforo no ya na me mpene hwe but we me mia mani hwe na me ko hwe akola no me sa akola na e premature na the way akra no esi swa no na me say na kwa kitikiti dia woni pase no te o mo se hwe san nkola sei no Oforisuo san nkola ye wo mo premature no edumre bia na unyu obi a otime toto no edi nkuto fona san nkola no omutime be ya kese chen dia woni 9 months na me say sa Oforisuo biji achini amedumre bi mame san kofi ho excuse me Oforisuo akra me ko hu no na me kana asem no me ko hu na me hu no we kire se nyame bo ne se daachi ono zuba ye dai aba be nipa na de tie nie edumre bi ho no mo a ya na nipa woni bie ne mfa na nye hwe special ya setem ya santimamu ade e wa hapa asema me kan wo mu tie ani media dance se bibi abafie Sompa Oforisuo sa asemo ya kan nkrobata bebre bata neno medisi ama ya hu se edumre bi na kasa bi akoso se dabi mensuma ye nipa de a ene nipa hweye nipa o mo sese nipa ehweye na obi kra ne nyame no na obi nyina ho ene nipa ya ne nkasa form no ma bi a check no ma bi wo ye ho e de no ma bi a hihye etim se nipa somasi onye ye da oboa onye nyame ena atamfo ya kesi bom se dai atamfo nye nyame eti de pase akanya ne se mensu dabi mensu meye nipa ampa ena check wo hwe se drumre bi babia na wonam babia na wo akora bi twaya zamso twaya ma babia na wo hye no na no den the report by no afai kromo asikafo ena echini pa akwa no akwala no ebra mo suma nipa mane kwa akora no babia wote akora se sabe wote no omukwa na akora ne kwafuom se minim so always ayina na akora ne kwafuom omo tena se twen emu ye tubofo emu ye kofa akora ne free afuom kwanu afuom wa na ye bofo ye nkrofo bi abawachi panifo bi omo hwe akora no exams na wabubu machine no na so mo hu sa akora no da cho baby bi amagana eti ese so omo bam ya akora ne free afuom ba no na ja abubu ene so no opie o maame mbusa za de o maame kwa ya machine se me ba ko di boni o se da bi ya nyantie sa akora wabubu machine otwa bibia bi na emu mpanifo na asoma se ye mefa de mra maame dafo mesu kura de ma no kura de ba tale bi ni mpabo ben ya ma na su hu eni krom da obadru ya na se ye papers ene ye do tu kwan because we be Ghana ni monyam so de yankopon akwante edumre bi ho no mo a nipa ehun no a sabie san na ho no edumre bi ye ban so a sa nipa na etimi sa hia no tenne se unua bi esamene mu a susosere no unua bi enkoyi a me so susosere no Ghana ye pasra sere dodo nipa so enko kan se ye fiafiem sabe mpredwasa anuafo na ono nko ansa de ayeye na ono so obononko so ne ma enkoyi hey nkrutu dwuma bi ofi obi a no sa nkrofo na mo ye but nyankopon akwan enye nipa akwan okay etienne se daachi minsuma ye nipa de a enenne wankasa wutie nso busa ho se edumre bi enfa na wo hye a ne nyame alefte edi ebesre emmom de ana de bia me kan se ade nipa oye wo wiase a me bufu pa ne se wo se enkoye nti wo kama no aduro dabi wo ye se nde nyame bufu pa ti ebesre se daachi se minsuma ye nipa na minsuma ye dia
ene na kasa we no ye ka mo bia se ene wo ni daso em wo busua wo ni daso e magana man wo ni daso ma Nyankopon fa ho tu nyame so Sompa FM pokwa bena blamidas Nyankopon ya adomo a na o de me nkwa chem na 2024 ba me ngosra be kase udi for pokobna o message out the buy no I lifted me to the spiritual the me hu si bibia so ma papa msi kuru and I stand here to speak to try to anybody to hear that 2024 se Kristo no na dawroma se wa ma udi for pokobra me ngosra be kase me nimbi change ma bodu sing na be white tin na be white Onyankopon shiro bia bla nyame shira ho because message mood dachi another big Osei Aboagye Nipa bla wonim David do na wasa se no Bible David yewura onimonyamfo obrempon David sanya wu David ya enye mi David ya onimonyamfo na wosa won so kase no ano wo Bible no ono ase na meken David na no kan nwan no David na no kan nwan no wonim no tentem kase wonim no shabne na te Nazareth be ponase honom we nipa se ose wo chewa na dwi magene so yewura ba bia wo bia no wo sra hia bi one ko bom paye ka che Nyankopon se matamfo mo mu nsa mo chi bra ye pamu David frifie o ko tren wurem sra so akowia so tiongo hwanya so ba bia ye to no ko to twene ye so no o na esisire akasi akunini no ma bin omuho den eguo yeyi ne fra busuani ma den dia enwosra ne wo David hunti no na ebusuano eyi na to akye Sompa apamo ne twede Mponyakopon basaya dom ne David woni nti no ne nipa bi so hunti enyini mfiri ho onkoka nwane so wo akowia ne so na okone se sisire no echi odwane ba ko a akowia nim no oye patapa obaka ko kamba sisi na dai achi no ekowia echiri no ne nyame amna ba ehini kese bla wonim ye bra ya na woni munyam kese ye friend after no on so wonim no na bebre kase wo ye mpraba onka ho ye yina to atwene bla drum le bi so nkodi ko anim se da be ya ye tutuo na first shoot na ka bonim ne ka wu yafta ne wo Nyankopon ne wo apam edrum le bi no obaya yine kese odinkunim bla na Joseph sunim no bla ya osun da ya osina obaya kese ama ni nwanam empenifa baya nkore so sunim no ye dene koto amena dunku ebusunya enua yire to twene but onyame nwosra ye nwosra penti ye yini famre ni mane koye prime minister I will tell you baby wo hye bia no so wo hye amena hye to letimu wo hye gatam ye biem ye wo so na so ngu ya dachi usu beye nipa every say apamwa onipa ni Nyankopon wo no nipa bi anim sa pam no nipa bi anim metie ya pam wa Nyankopon ne me wo nipa bi anim ebia be hum honamani obabu anfo odifo pokobna de o kasade ne bofu da bi odifo pokobna de onam a na oni ma ne nam na obokro no da bi apam no ye the spiritual apam eti ye be to so ye do habeba ye be guo ni mase. But one day you be one day onyambe left you ama wapana ye adwuma ebere ne nson me nua bla wutie me sister wutie me maami ma wre ho ebere ne nson ye tuwa ya pamwa edrum le bi no ma me nsanan num ukura jone jaw no ma me enu wodo bia kate o ye predu nyabotre hey nyame be lift you tam no enso nyabotre ma nyame etam ne mo ano ma wate adwuma na wo ye no akofo mu a egwaji skeduro ebo ni mlade
se banchiri na oto na anye ya skana shefa kotontos anameko sona pampemu onyame beto ama wo adwuma na obie na ye kese ne nipa gu so ekais eni hu nkro ne balanku se bedidie na ene utifie na sebi mpeduasa onye bi ntodware nie no satese utonsuo asota ko gibako 5 series kokoton onyame de obekọ baby papa onyame apam na ya apam okay nye de nipa kan it is apam ne da so a baby wo hye bia no apam be yi wo pie na de obegina konkoso ma nipa nyina ehu etimne mi show nkura se wo soso dachi wo shi obeye nipa titiri wo kase wo abuhwenim ne ye to yensa fri nipa ni be dika to yensa fri ero ne hye tiefo nyina bla nyame hira okay mami tia Ofoso bema dabi wonso be nipa adede mfikyire bia na wo tie me na yato ne totwene yato na saram yemfa ne nka enipa ho na ebusua ekonhyiamu krampo na office ni dibre biara eni enhyiamudie na sinte no wopam no esi enchen no ene yese dabi wonso be nipa ewia bebo epebesi amadufochie eho abamfaso ese eja obia otie me na anwumre me ka cho se nyankopon we no onto wontwene ye enipa ena aka bi nyankopon onka bi da fisesa wo hwe enipa bi no mo ho emfato ho aye betimi di ama wo a eye dodo na abribia wo hene ire mesese na semitimi betena kasa fidie so kasa ebia omo ho ma hyase no aya na omo danyame ase de mame fi se na omo nim se ebre bi beso ama me so mababa ye obamu ase eye nyame adom ntia obi a wotie na anwumre ye ka kira wo se ebre sesa ebre di adane na ade biara wo ye bia no focus be focused on whatever you are doing men share enchenchen men share wachi na memma wonom nsem nkofo nsem a wo mokeka no empia wa attention no enkoho eyesa wo belusu focus e wo ba bia opese wo kọ ene adekode poti apese wo ye na brabo ma etime boa wo enti na nwumre bible ne kan wo luka Asem Mpe dumie senchemu aduasa ho no wo se hwe na echikafo bi wo ho a wono ba ba ya kandifo na kandifo bi nso wo ho a wono ba ba ye echikafo se wo bia di kan agya wo a ema wa ba mu me ha hai na mentete e wo ne kandie na wadi wanim no na emnika wo we no eya na enya na motenten e dia eye nyansafo ene banimdefo won na abribia no eya na wodi nkonim omrike mu obra kwantuo na ye tuo na se ye bo no eye ntoboase enti bible na sa hye yenkran se yenkwaso a na yenhwe de nyankopon ebeye yenhwe de nyankopon asede ne mransam a wode amaye no yeni sofi said Deuteronomy 28:13 no wase ye bekosoro na enya ade ye bebrase de biada ye mafobda kwa me nkroma ka na se bi wase forward ever backwards never eno ani se wan kasa na bibia me kasa me se nyansi yo na ye focus e wo ba bia pese wo kọ ne adekora pese wo ye no ho ofo be ma ni nyina eye mre so benya mre e de ama nyankopon na wanya mre nso e de ama wo ho e Christians ne ka asem bi eye osenkafo ma na timi ensanchemu ba ko ekọ no ehwa me de ose ade bia wo ne bre wo a wa hye na ebre ho ma adwuma bia e wo osoro ha senom me kan eye enan no anase enum no ekọ kakra bi no wose ade bia wa ewiase no e wo ne bre esu wo ne bre nan ho no e no wose serious so e wo ne bre said the awo wo ne bre na owo wo ne bre no sa so na areho bre wo ho e na serious bre wo ho na ni nyina nkasa egina wo so sa won pentem na won kwaye sebi bible ne ka sa wo kokohwe a wobutu obi nkosua so nkosua nya ne dia so no won pentamo sa wo be ple wo ho wa abrabomu na mo benya ntoboase e de ama awrade no wanya ntoboase e de ama wo ho
Erade asem kan Jeremiah 29:11 ho no ose minimum adwen kro amadwen di afa wo ho erade asafo na asafo erade na asem nie wo se enya adwen bone ne mom eya adwen papa ebema wo awie ye pa wo ha one sen wa ma ne ne sen ede na tete wo na anwumle ye ya wo se koka wano aduro eya wo se kofa ahoma krampo esen wo kon na wo firi wiase mu ho Mr. Enkechi wate ebre dane ebre sesa se wo ya moja to ada na yam no ne yankopon nimode a wo se ebre bi beba amwa yankunimdifo obrimpo bi ahyase no ya na ewo fom kete na brabo so na hyase no ya na ehia na wie ye no e de asem no intimidema no sia no maka cha wo se bomode akonkoden bomode ami awani eni abrabo no eni asie eni obra no eni akonfisa na nanom se obra hwe no eyoko won fa no tote sa obehia mane obehia nsohwe apinisie ni awerho bebrebeba nanso ni nyina echi no se wo sinkete ne wanyansi yo ne wabompa ye don ho ato asafro awrade so a wohene ne meka cha se bibia nkachi obeye nkunimdifo ama ne wonom mo sere wo no wo mo anya wo ho adanse akodi na wo mo so adibi skwampo so e de afanya nkopon ho me hye wo nkran ebrese senti no wo so dabi obeye nipa ama adasa nso so no epu abehwe ofo so be ma medema no si ase no medase wie se obehye wo ho den na wa hye wo ho nkran ne dia gidie wo ho se edua yetwa so kura wo de da so se befefe na empo esira yetwa amamponche awe ne suo togu so kura se befefa emu ho abomfia na dabi amanfo bi ho afere oso be ye nipa 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello yay yewu kwajo yanko Kama nikiamia na na yemsiao bema on pretende kepo uju ifiapa na ya bi anase me yati kwanta biwa but mu de kira biya ma se mentantio bato tieme meti okwajo o de mo ka de mi wo fo a le record na se ye ya ka me tani video da kiro eso ya ma ho mo time 5 minutes de kwa nya tan ka so fu de na ya o de ka abokina se no o ka enti ba na man na fa chen na je ka hello Oforisuo yay oyibo Asem Nipa eya na wada mi papa si ama mi wai yo ene pa no be mi ensa no de abre mi wa ha abedu oh pa no mi ensa mo a enche pa no akwa afi ne be lunch din no enche mi papa so ni pa no e de pa o emu da moton mi si mi ensa mi kwa na mi wanwa ai ene papa yakupon shira chira so Uduwa Roman back, right? Lenny then. Why, John, never hear me kakaka. Ibo, Omra Samoa, so I have it to Escawa advert. Oh, where can say? So far, not time for Kelly. I come up with someone else for so but time for the show, which I say, why? Omra Samoa, Sam Sierra, Butre. Yanko. Now, Mammy be what way. Abase or we cook or try their LDS school more or see program no tie. And if beside so tell say no about my need no the abamu dey so or see or tie mu papa pon ni frɛ or see no man ya abubɔ no ububɔ ni tentem dodo te ya no atu bu ase no abubɔ ama abro afɔ no so na Oforisuo the tire branch bi emre bi o ko school kura di obedi ni 18 this okodo apa afona wa nyeska no de go school enne wo mo mi se covid ni si ye no ono na to duani
no dia surprise afro no ya nyo no aka nipa be wo okuro mo ti ene na anya yi ama wa use ekena ebe yi ama o mo bi dadao na oyibo ana so formula sama o ka ekre na yen ko diskedro ka tani sa nyami mreni mrepa tanya kupo listiwa efa wo yefa ye ni tu nyami so na efuto na mudi bani die ba se na no bi ka sa akoko kuni hu to ti ye na no ja e ma mu nya yo je bia mu fa ma ye ya e betie ni e betie di on tie so on tie mu ni nyami nye adwuma okay hello okay yey okay yey ayire ahiri lele okay yey That's about the fact champion Google. okay And then who can you buy down so much up and it's not. amen hello Hello. Mamilia Oforisuo. yentio Good evening. oba pama joso Mpacho na moye. kama Ebenesi. Oforisuo ya baby. Ano ding. Ume ya na mranfo. Na asemi amakedi ashemi kran. Na so na people information dami. Na menka mo ma pa mo ji dare da ho kostu na ye nso eni gigi o ni ko na mi sho na mo cha o ma so mi cha abre wa tia mi cha so fo so mi cha na mi okay hello tadida ye pato wadaruma oni bi mo itiko wa wadaruma kwajo yentio pato yo oka wa sem na obia ko mi di ade mi te fa na bi twa mi di nke mi enta le si won se makamatem na so yo di fo di wa kan mi etunu mo so ni bonga ya se po fa na bonga de na mi ka se so ka di po fa na o nya na wa ka no ba ko na o ka ba ko di we so etunu mo e de comment ba di o awie bono enso ta bono on go come na o sufa o my e bi minimum swan no ya gani ni o enso wonye anyu bi an kotamu yesu pie no wati ne ho nya na rade e ma yi o mun tima e se form ma aboy nante so eye funumu no abona na o se on pete no abona yi ni kritie ko manta mu no papa na me shawati no okay ena no so Yesu Kristo afurumu no transfer no ade chen na afurumu ko na bi ba obi amfi no kra na kojo species e kan no ya asem papa hello baby afrefre udin me pacho ye femi edem me ka se free truba yentio kinya si truba Ovodio anime ame pa amenta aye o atankanka amune no aye mamot you can thank me pa afeso mamencha ma se ba ko pe aye ma joana me chano so ofosu no pasem se anime motuamfo pa ne se de minia pani aye oyibo na saka ne se abutu ne mamu yaida mo futu ene da me da yina ye denanti na ye de boy and very one will be three pasem say we from waba na me gidi say
wow do no but mo futu ya e be wi no bi anu ta mo na mo nya. Okay. Hello. 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 Baby, I'm free with you. From Pastor Million. My Milia. With the camera, was sound will be you. I'm a thing for the member. That's a matter of the phone in a house. Ya Joe so wabapa. There was so that you will be a radiant son. Wabedu ni ho dene. You, the radiant. If you let them miss your ball, my basso. Okay. The Dana Damunia for not more catching. But I must writing some. Amen. Hello. Hello. Baby, I'm free with Dean. Pastor Million. Oh my. Nyame ya domwa senior echina obeye adwuma eti se wo hwehwe o man na nyame ya doma wo china why hello udin baby a free Abrantia auto connection azaya yetio wati me anyina so hello Majeso Peter Peter ni asa mulai okay onye le chiao pa onye sopo na o ma chamba na ene di apa so ye pa usu na iri ase umu ya woni mi obi nya atase no ti won ma ni ta gu abofia na ni ne onya en kwedia ya mi ti di sanse bre na o no ma na ka ni da to ni o ko ase ko to ma abde ko ga be yejma na o bi ki fi ekurate ebe tire krum ebe ye gi ma ti ko abuti be hwe abusia ona na be ye abutia ni ki ni ko umu ya nya gigi se nya me do ya me be ti ma ni sanse bre eti mo mi akwampa e bon ye ma na be bua me da titi hello baby I'm free udin me am asamaba abranto to collection Jesus sir yetio oh ofoli na ho ye de kama pa so panya ka dia mizo kwa mo kwa ma mi o say oh mizo mi fe bia no pa o banumbi esro you and that men can me jam keke okay we akroba haso hello enti abaka cho se dwumadie we nyina edi atwaguo e social media handles no so Sompa TV Ghana Facebook sa na Sompa 93.1 subscribe on share na afoforo hwebi na wotie bi emfa free ho hello baby I'm free udin Oforisuo mamajo ya je Osei Mpe Nipa se mo ho se mizo no kama pa anyumre dia ye ntia ene ye di mo ne mo futu pa da mo di sie ai ofori mi nya pa ye be fa number no ye be din komo be fa number ni be din komo why eti gina so kakra bi gina so na ye nin komo okay hello eti yakwa YouTube no so a hello uko YouTube na Sompa TV eno ya abogafo ade no YouTube no abogafo ade hello Osugo yey good evening Osei Mpe Nipa baby afrefre wudin bajo me ka safre asafo yetie o bajo futo mwadia ba de bajo boy pa o okay bajo me nya on number pesa me no wetin ko bo a chemba che da o ma okay gina so ye capture number no e be din komo off air why okay hello enti aha ne ade ofre no enyina ebese akato ne bro na ye Sompa TV na ya toa so ede afri ho na kakra ena akokọ wode enum suo ye ko akoyanim Asem Mpe Nipa dwumadie di asanteman agiatum enoti recap roofing wa hye bo
sɛ ɔba bɛsɔ afutu sɛm na sene ɛno nti no ɛyɛ sɛ ahoɔden bɛhyɛm saa no deɛ a na yɛbɔ mu a na watumi sɛ yɛko akɔ yɛnim a ano no na saa berɛ yi ɔmo maayɛ no deɛ ɛyɛ mizo ɛne 5G meza ɛne okurakura yɛ mu kakra ɛne aperativo ɛno nti no saa bee no ɔmo bɛyɛ deɛ so ɔmo yɛ ɔmo bɛyɛ deɛ ɔmo so ɔmo yɛ mizo ɛne aperativo 5G meza ɛna ekurakura futu sɛm no mu kakra na yɛ kae sɛ mazinfoɔ nyinaa da ɔmo nyɛ krado ɛnyɛ ready twɛ yɛba hɔ ama nneɛma ayɛ kama yɛ mahwɛfoɔ ne atiefoɔ nyinaa akɔ aba ɛba Sompa TV de asanteman agye atum de Ghanaman agye atum de wiase afa na nyinaa etia futu sɛm na wɔtumi ɛde ɛbɔ bra ɛyɛ Sompa TV no ɛso ɛyɛ Asem Mpe Nipa dwumadie ɛna sabre yɛ kamfo na yɛde ama ho ɛpɛpi ya na metai ka kyerɛ tiefo nyinaa sɛ yɛsisi sɛm apo mente me ho ase deɛ ɛno na de bɛdan Asem Mpe Nipa yɛpɛ ne poma sibire na yɛde ɛma ho dwumadie wei wobɛte wɔmono asam wanka odifo Pɔkwabra David wobɛte ne nka ɛwɔ dwumadie wei so ɔhene yere maame yɛboa akua asuama bronya wɔya ɛmɛmɛ nuaba wobɛte ne nka ɛwɔ dwumadie wei so na chief executive producer Emma Asem Mpe Nipa dwumadie no bema usu kantan krankan na dawroma na wahye dwumadie kama fefefe na wode ato apono so na yebetu no sre ene abasa na yafamu aba na yatumi ede aboye bra ekoba justice sempremo bema ka producers na sa enanana Yaw Mensa Abrampa otafrija ono a ena esa echinchi video fruma ede ma dwumadie kama na afutu semu ene yede ba ye no eye tietia eye dabi woso obeye nipa dabi wonso obeye nipa na safutu sem we no eye nkuranhye sam kasapa eno nti no ema wabamu mu se wa ma wabamu amu na wohwe wabrabo so yie na wo bo abrabo kronkron abrabo papa dia wo se nyankopon ehira wo efe se kropo twediam pon wo de ne ma eba asase so bia no wo wawrehemu se obi bia no ebetumi akonkan eno nti wona wo hu esre wo no wona wo hwe wo atade hyem wona wo hwe wabrabo ene na montuo bia wo fu se wo de wonka ho wo de wonka ho no ne mebi beba wadu befiri futrom abesi mapoma so dabi usu obeye nipa eduru ba bia busua tumi yi ototwene eduru ba bia naka busua wo kan asem a wo se kofa de wo kan no na wom pe wonfa ni nyina ene se eduru ba bi no se de wusi bronsan no amanfofo asem nya hwe wo to nsem gu dabi obeye nipa ama emposa abusua hia kra no a ya na ko pekasa ba ko bi afiri ho nanso so no se de nyame asia agye wo no wo mo kasa ho kra no a na fade ene obuo ni suro ekakra wom eno tietimi mu ho abomfia ena nwumire so hu kra ne sinkete se abrabo ewo ka ho hweta so se obetumi aba abrabo ni bi dabi wo manfo behu afede wona wo hu sere wo no dabi no wo behu ahwoche se krupo twedi ampo nyankopon wo de wasima poma so akirawo eno ntino emu hu abomfia kan ho ka wiase abrabo o manfo sika benya bi o manfo ka anu benya bi se otifie papa mu a so hu kra ne faudi hye ho bodi se me endofonso nyankopon bema mesuma sebi na mesuma ye sebi nom dabi mesuma ye nipa faudi hye ho na anwumre na krupo twedi apo ho kwa se ne babia da wabo no ba asase so bia no wo hira no fatu trim fire paibo se dabi usu ubeye nipa amwo manfo ehun na wafede afutu semu ene ye de brewo ewo Sompa 93.1 na Asem Mpe Nipa dwumadie so ene yapone kakra ede amamo TV no so no de wo ba no enya atrase de wo ba no enya atrase panipa memo akwa aba yeah empom te sen akopare boko udin de sen 93.1 FM Ousu Felix Felix free hin na baye offenso Twumase quarters offenso fa hen Twumase quarters okay wakosam ne se ya de abeda Asem Mpe Nipa yi akosam ne se me na owura kwa kutwa me beti Twumase quarters no wo twa wo beti wo fa hen offenso Twumase quarters wo twa wo beti firi so yeah emu nkomo ne se emu nkomo ne se
about 2 years ni ɛna yɛdi asɛm na ti saa bɛpem ɛyɛ enti asɛne ba yɛ na sɛ apolisifoɔ na ɔmudi akyira ɔmo yɛ mu hwehwɛ mu a enti asɛm no ɛkɔ court yɛnhwɛ ni sei wo si yɛtwa wo bati efiri baabi ene kɔ wie baabi enti no ɛyɛ nkɔmmɔdie ɛyɛ dɛn ene kɔ wie saa me twa wo bati adai asɛm no sɛ akora no na ɔno maame wo fie me na me kɔ adwuma mu ɛna ɔka kyerɛ ne maame sɛ ɛkɔm de no ɛna uma bi so ɛtɔn aduane wɔ hɔ ɛfrɛ no ɛsestartaa nti ebia akora nta akɔtɔ aduane bi wɔ hɔ ɛna ɔma ne sika sɛ no ɔnkɔtɔ bi mehwɛ nso no wɔtɔ paa no ɛna ɔka sɛ akora ne sika nkɔtɔ ɔbaa na di mfie sɛn 4 years ɔbaa na abɛma ɔbaa okay ɛna ɔgye sika no ɔkɔɛ enti akora no kɔɛ na sɛ ɔma da ɛna ɔmaame no ɛti akyire na ɔkɔɛ na sɛ ohun baabi akora no wɔ enti akyire na ɛba hu sɛ owura kwaku atwa akora nti wɔ dwumasɛ ɛwɔ efie hɔ so na otwa akora nti otwa ne ti sɛ die ntia yɛ ne wade kora nti a otwa ne ti saa owura kwaku no yɛ hwan owura kwaku no de fie ɔte dwumasɛ kɔtɛs wɔ bi ɔyɛ di adwuma ɛno ne adwuma a ɔyɛ na ɛkwa bi so no na adwene mu nka no na adwene deɛ na adwene hɛ dan kana saa na sɛ ne mafo ne ma ne me no aso ɔfa bi nyoma bɛ no ɔfa sɛ yɛn nyinaa yɛ tie so ɔnom ne ma ne bi saa nyoma bi te sɛ bɛbi sɛ bi a wi ne ade okay na ɔno so adi mfie sɛ ɔno bɛ 20 years usu otwa ne ti bɛ mfie sɛ ni 2 years ni 2 years enti ne etire no ne kuntunsin na wai okosie no ɔfɛn so baabi ɔfɛ ɔdɔme na okosie akora no na kyɛ sɛ ɔhwehwɛ ɔba na wunhu no yɛn hwɛ na ne yɛnhu no yɛn toa so enti akyire no ɛna apolisifoɔ na ɛyɛ nhwehwɛ mu ama ɛkɔhu baabi a okosie akora no na yɛda na muhu so ɔne twa ne tie deɛ kyɛn sɛ wɔsɔ akora no mu a wɔde no baa fie hɔ no baabi a sister atare ntɔn aduane no ɛne baabi a ɔmu fie no no ɛkwan da anim sei nti wɔn na akora no faeɛ a ɔbɛtɔ aduane no wɔ sister atare wɔ nti enwummerɛ na ɛkɔbi saa sister atare sɛ akora no ɔbɛtɔ aduane no so ɔbɛtɔe ɛne bisa sɛ na ɔtɔɛ no ɔfa ahefa ɛna ɔsɛ wɔn deɛ wɔn baabi ɔfaeɛ nti sɛ na wɔn nua baa baako yɛfrɛ no akete ɛna eburo alarm no okurom ohun sɛ ɔde akora no ebe afie no akiti ne hu akora no ɛna akiti ne sɛ apie enti opie na sɛ ɔbaa ne mogya ɛ wɔ fie hɔ ɛna wo sɛ bla na akora no si kɔn sɛ sia no nti why ne say ɛna ɔse ɔkra no tu na sɛ ɔnu sɛ ɔbɔ so a obeku no ɛna ɔnua nso ɛsɔle ɛna ɔsa de nema na ɔfa ne ma nyina no ɔdum pie firi fie hɔ enti ɔno kɔ no ɛna ɔno de eburo sa alarm no ɛna amanfo enyaa de eba hɔ ti that time so na yɛ nya awɛ se bia se na esi so ansa na akyire no this is 93.1 FM ora kwakwa de aye ne fie hɔ ti that no nua de wɔ fie hɔ kokora kɔ baabi kora kurufo so aye pem de nyinaa no o mba fie hɔ edi sɛ ansa na wote sɛ wo ba ne yakuno o ma edi bɛ sɛ 5 days wo de ma posi for so ba yi na I ma posi for ayasem o ayasem kese o man mu o enti abrante ne se na manne ne sen wakuma koda no enti ye de ne ba ibusa on de wo se enye ono a enti ye de ko ye de ba first court no enti ye ko fa body ne ba ye no 5 days after 5 days na ikohu body no gentio na ye de ba court na court no ibusa say una udi boni say ibusa be 3 times ni nyina no wanya no won so wankasa na court interpreter ba ko ibusa ne say na we sign say e wa no bon trinko na we ni free
adaka nim no de tra form say ena ya sha say ena remand the court remand say onko for 1 month then san fa ne mla if you ba na say yen fa ne ma court no sa nti yeso kwa yen tehwe ti ko busa police for say de na kwa wo say wai bobo de wo say nye ono a ena say nye ono a na ye de na muhu say be body ni say e she ba bi say ena mo say e tip off ena say enye tip off a tip off no bae no na boy na ka se wakosie no ana posifo na ne huzu wakosie no aposifo le hu so wakosie no ene ebusa boy no so se nye ono a se nye ono a na omo aposifo nso ko hwe se ni nua ba na ka se moja ewo ho no nipa puko ho no omo akɔhwe moja koro eno de say that time no na aposifo no ende omo ankɔ de omo ankɔ ho ye tie sompa aposifo no moja nipa puko hwe ye no womo akɔhwe se sebe praduas yakum kraman yakum wodwai yakum nantwie womo akɔhwe moja koro dabi eyasem eti abrante no wagye atum so woni kum ba no gidi ya aposifo na ye wo mo ho ba wo say wanyintum say on na aku no etu omu kotu wo ba no na ni ti no ene ni kuntunsi ni nyina ka ho abatwe nyina ahim hu say yo ba no ah de na ma hu say yo ba no oh say ye koye no enti aposifo fa say yemla ni wo fie na aposifo fa say yemla enti ye koye no eno mo ka che say obi say wo hu say body na dey esi baabi enti no omo kwa akohwe aba enti eje na ho na omo fa ka anom do mo koye enti de eni e twen say obeba ana say omo de nya be ka ho na ye yakọ but omo afa nyina nka ho eno omo akoye enti police no odi asen ne fe no first na ye fe madam Frida onu di anim na case in charge ever from no enti eye me da no omuji feeling some dem ma officer ba ko Mr. Seven okay enti sesi ano uhu se eye wo bano ano de na mo abusua no eye se me say me band abusua fo bi anka hwe abreho dware mo ya nde abreho de obano ne ye frɛ no sɛ ye frɛ no Afiadepa no okɔ school wai okɔ school o friends wo enti na sukufo no nyina hu se atwa afiati o mo hunu o mo nyina ba yesi no mo ba nyina ba etu sa tu no kosie no foforo pa cho yesa tu no kosie no foforo de ni to adakam tu no adakam Afiadepa ekoba sa ne maame ye den maame de ontimi ntra kra ya ontimi enya hwe de ze suni awre ho nkwa ani asem wasi wo mukro yi so asem de asem gese si pa enti sesi a ye kan abrante ne nyintum onso apolice for onso wanyintum so ona akuno ahefa police for offensive police wo fenso wo mo de abrante ne kokko to badabe ya court no de ai se court se shy da when do mo ntan fa dem ma any time be kokko to bia bia mo de say 1 month sa e ho ne ne ntia se bia ono enu so ai BBC no se di na se wana se bia se e no mo ka che se no mo da kwa asana koma attorney general ento on de advice beba ayemra just a concrete nyensem bia ne kan wasem kumase a e kumasem no just a kwato ne general ho na wo de krata bansan de di asem no enti se krata no ma ya ubetumi adam emfie du na yenka wasem panipa na kwada no satam no opia bonte no na wo wei me na me kwa adwuma mu na wo yire so wei no ofie meka so wo ye pa na adwuma no edu ba bia ya na mo ni nkoda no ho sa ene ye ni wo ho na de chense ya kra no na ota koto aduane no na ya nopa awia abetre na awia na wo firifie no a wo bopano no 3 4 5 6 wo mai de na wo yire ye
o de na uni ho na mi no ba de ten say na if you ben ye fi ho kwa be ho ntia na o ta ko ho okay o ta ko ho yenko computer so adwadie emra wate okay Odofo mema wakwa ba eba abe heba clinic ope ayaresabia emprempren nipa dodo na de onani akiremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo abe heba clinic edi hudwuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahmatrufue 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic bebo abeba matia kaniso oni baba hunchwe Odofo upe bebi a obekwa ye de fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na se ama wana yenim se yare ebu na nipa bibere so chinchini a omunya yare sa ena de enida so abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu uduru te the junction wo pe wo so wo ko dank eba compress bi nya taxi na plagi a eno omo fidie won so be check odi pedua no nyina hu organ bia se de si na dwuma fa na omanya nduru so a ombetumi edi abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke any esichire yare any pressure de omote de tekura ho no bomode aso be free telephone number si 0266 593330 ana 0244 017556 eniji seme se omo ye free health screening okwa ombe check pedua no nyina ma okwa omo use ke bia tutumika ne for de kire dank ahontofie 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya seleketwa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a gi 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert okay dia da yakoso ya ne pitiri koda na wu afia de pa e wo fen so amanfo diboni wo tumase o panipa o se abra ni nua ba no hu se moja aye ni nua no ho no di asem no kan ye nyina ye tie Sompa onimi so o kama obi ati a obeku no na onzo usuro ye na o se sai ne mere nyina na onwa ne frifio wa pe ne nyina onti ma fio onua ba no mai o ma ho onua ba no de sai akete mvana akete wo tu afiri ho na se na o si nipa bi so ebebo drompem ofie ho so that time na akwa say esi ya chintre de nya nipa ne say enye nipa ne say me na me ku se bia say ya na say but na akwa say earlier on de omunyina ha o say boy na ayesa e no mu di komo e de wo mo amanfo nim se abrante ne kun no anase akoya atesem amanfo do mu ya we pa earlier on do mu say boy na kuma kra no na wokosie no obi enhu no okosie ndie earlier on de my bi ene ye hotel adwuma bi wo it was ahomache be say 1:30 ne Asem Tuesday di ambaza ahomache ebe adebeche Wednesday ne be was be 1:30 you know who say
bottle that boy no kon say ohun no ha na ohun no se bottle nda no kon say a o de ko enti bebe no o de o chese o de ko ho ile was na kutu body no na sesei abrante no a na bottle da ne kon ho no a sesei wo demu no enye on agiatum ananye on kwokire babi osie no eye dai na eho enka ewo ho ene ehun se enipa hye ho wan na ko hun se aha poten ene obesie no enu na ebusa police for say eho no say enti ase ne wan na be kire sa de no ene o mo say eye tip off ene say enti ase tip off ni free he ha tip off ni free he fa nipa kro no this state na say awo kan ne say ene o say ne o mo nka is a court make ma show mama wan de abeka ene say ka jem say anye tip off wa na boy na that house na achebo no dem o ne say boy na no mu yi na de e ma ko kire because bebe na de ne se no e o le ko she wura mu pa je unu se bibisi a onko ofiri efie ko ba bi a okosie akoda no ne tenten te sei oh and vans emu heda nwasa emu ntwe sa mu kotu no na enka wom vans ye kotu na di be se vans 5 days to 6 days na senti abam ana vans mo nyina abam wa twitwa ne honam akwa bia o se me ka se na senti abam ti na di tin de no wa twa firi so kra na tin na ha se a esen tin na tin so da enchen ne tin da enchen boto ni ma no de she second na se wo free wani so twa ne honam akwa bia eno de ne honam akwa de e bia minim se bia se ne yema bibi no ye de abate ne nsan ne nan de ne nyina ho right ba bia okosie ne ho bensuo ah men ko ho atsana ma adwene kasa kire me ne ho bensuo moko tu asa kosie de ba bi foforo no mo ye dan o won de ye kosie de empire ne boy na yesie mo anya amamre bia oh amamre de ye bi e amamre se ne empire no mo bo na nanu mama ne se de asie ni ye bo nanu mama ne na sa kuru no oyi dikuru ana wo hene woye dikuru ni wo hene kase tidi ene de no mo ye yansan no mo se tu no akosie no ende ye ko tu ye no ende eni ma de a wo hene fo ne ye se apolice for the leader me ko tu ye ne ye dwumre be se 7:30 to 8 into that time now when no dey no dey around minim say bia no around there but wa ma ho on so me say question bia se bia e bia din some for we have mo ma na se bo ma ne abosi fo no twitwa mfo nyini bia nwumre no omo tu ye no o twitwa e don fo twitwa e ana ese twitwa bia okay yanko 3A Herbal Center ono ena de 3A co capsules abadwa so yekotu yeko kwase efrise koko no eduru baby a ehani pa adwene pa wona koko fifiri wo moto no echese yeye papa eno nti no yekoto 3A co capsules na yefa entu yeko kwase eduru baby wani so ayo wisi anopa obesode na behu ade age so atomo maso chok odonsa esi omoma so ansa ne wahu ade a ewo achichiri eyekoko ena osa no wo posa eposa wani na wani eye kokko a eyekoko ena osa no abrante uja wonan na moja efirimu ba koko ewo yem papai usisi no amama ya begirem ama wokwa na wokotokoto na otete usisi no koko ena yesa ade no koko etimi sisiri nipa ho a na efifiri tuntum yenom 3A co capsules na enhye no na bibia enkonkai emfa eman yade bebreba enipa edia benne ewo yadem kofrebrefo eye koko no se wudidi nko ade entra ho nkase koko eni wo so koko wo nipa bia so ye kwoto 3A Herbal Center ni nupa no bia wode aba no 3A co capsules koko master ne de atuye koko ase ba bia tonsa etunsa ba bia ye tonuro etunuro ewo wo manka na mu biada ubenya 3A Herbal Center ni nupa no ebi ato kolinaka bada ni heba misi heba ene apidank ye ko ni akoto 3A Herbal Center ni nupa papa na wodi aba no 3A co capsules koko master ne de atuye koko ase siafom kwan ne ye penidosopo aton akote so mfa so a ye mfra wa homatrufo we so 0546 107 107 0546 107 107 ye konia kwa konu mizo
yɛno mizo ene aperitivo yɛno aperitivo no 5G meza enso eka ho na 5G meza no se wo ya adwuma na wo bre na eduru baabi na wutumi na 5G meza na galamsefo no agya tum pa afa na so amazifo no so se dabi honame a ye duru baabi na se wo ye adwuma honamremre aba won so no se wo no 5G meza ebeboa wo mo na ade kye watumi asori prim wasori atumi agina wo na so 5G meza afa na so amazifo no ye ma me no wo mo dwa so no wo mo ahu se ntrase no office fo nyina no 5G meza ye kotobi se de be ye nwumere duru fi a ye betumi ada mizo ubadwa so a pabo no any supermarket no mizo no omafo dodo no na agye atum na wotobi edigu hote so emfa so any aperitivo no so pebi ato ani dudom oba Sompa TV Sompa 93.1 na ne panifo besin konwa moye hyehye na watobi na wakote so emfa so umpewe na opede aponto ne abadinto any ayiyo no se otobi ekoseve a mizo ne 5G meza no ebabua wiye papa 0246 270 221 0246 270 221 Yentobi nefa enkodi yejuma Dank Herbal Complex ofrew Dank Herbal Complex was say men catch say said your man for Asia Bonabaso no wo ba o man ganem ha no efihia edumiensa o man for dodo no a ne bonsem e ma no hia ni nyina ene se nunwuma eso ani yade a wasa no enso edoso ne sayonti eno ma na gina so abasobodie pi ena Dank Herbal Complex wagye esan se totuo no na di adanse se ukwa waso ya emfidi ahodu egu ho no se wode wuram wono ena be kire yade a yade no wahwe so na ode aduro no account eno ti se ukọ dank ya yade no enche edni na wotwe de no wasori prim stroke no womo a womo da fom aka womo ato fom womo tumi nyina womo na so no ukọ dank ya na wotwe pepepepe na ugina wo na so be ma wontumi enwo ye kọ dank na wakọ boostu nkwamwa no na ano ayeden se wohwe enam ensa yade de a dank ye fomfom fichire kwa ye kọ dank na ye nkotu yade ase efiri se wodi nu papa ena esa yade Dank Procare no sisi yade no etuase Dank Antima S in 3D madedia eno so etuase Dank Estrock no romantism sasabro eno no ye papa kusukukui se wampe Dank Estrock na se sasabro romantism no ebi wo so a ho be chechrew pa honam tutu ye papa Dank Phytocare etukoko ase oyemotum dia Phytocare no ene de eka ho na Dank Phytocare no ene vino no kambomu a koko no ebehia se ten Dank Herbal Tonic wo ba ukomu ayi konka dodo ukom ayi konka utumi tibini osotia na etie wo fon eno Dank Herbal Tonic ubetumi atibia di amanyoma akonka yepa se yade nko ade a yefa nko Dank Herbal Complex na wotu ase emfa emawo pochi number 2 eho ena wotiri juma yenko na yade a adokuru ye nyina da wotu ase emfa emawo baby eton no bia no pharmacy shop herbal shop wa Dank Herbal Complex ebetumi aboawo ewa kwani ansa nyina eso yenko ne kotu yade na se 0244 017556 0244017556 and 0266 593330 0266 593330 yako Dank Herbal Complex efiri se wotwe wo chena se chena bra na ebra na behwehwe oni paduam se yade a hawo yade a amma wutumi ko onwuma so no Dank se obebo yade na hwefom amma watumi agina wo na so wagina so prim amma nyoma akonkan ye papa na yenko Facebook no so Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana Sompa 93.1 na YouTube no so Sompa TV sabre no asem wa ye ka no afidie we so no mia me ho afo senipo da sani akotwa akodati wotwa ne tie o amu akosie no ekwa bai na post for fa so fa kwa osie no enie eno eya asem sebe ye twetire na
yenhu akoda no eye den na posifo hu se fa ku akoda no ehye no enie ehɔ no me de ma asɛm no na anwumire ofeso posifo ehifa hwan na bom amane tipofo beya na akoda no okosie no obi ani na chiew hwan na ka se aha na akoda ne se Ghana moma ya nya frɛ ma ye ho ni enyi sani pa bonfo no emfamfirim si ye ne sade a ebeboa ye yie papa panipa nte kɔba saa no aposifo no twitwa mfonyi ni wie no a mokɔ ye no dia sɛ no mkan na mpokura no abrante na kwan bɛ no mfa aso kyɛ no boy de sɛ eba saa no wadwane afifie hɔ a wo mafi hɔ enti ɛhɔ ne yedija elia for sɛ ebia omusu obafie ha o ya la o la ne ko hu no na that time na police cancer police for no e din sa wo so se enya na no e hu se obafie wa ne e report no wo ye from no mechi no enti obafie wo na o ma me ofie no ka chen se onwane na o ye penache no etu owura fie wo na ni be 2 minutes e no san e ko ba bia ni base no no bebe ni base e ko chen e fro kokote offense kokote eti amakonta ba ko na elidi ya na o te na nto ko no o base wo e na ye ko grepo nto ohu makonta no gba na ho awoso makonta sa so ka chen san makonta se ye fe ne ne ya fe o fa sin de ni nu bibia o mi ni be hu ni musa na hwe no aposifo no te na posi that na posi ni ho na posi ni na o jina baabi a kan say na ye monitor say bia hu na na ke afre no akonta say o hu na na bia afi akonta de minti ni wo fa say minti ni bone o ni baabi ni hu bibia no say ah ni nye na ebusa o say afi na wo ha say ase o panic be say o fili baabi o te na o ko baabi say eju akọ nya kunyo o te na wa sole e na o so o tuche ni say e wa na ofre police na e beg report na ne ko enti besi ne no on share dan kan no ko bia so ne kun no we head we say police for one day o say we head dan kan no na de o mu say enti ye di akọ na ba panda na ye come ye ko police for no one mu say ne say man police no dey no say friend is say you say de bia so won kasa ne say ne dey na ye hu ba bia no na o so e dey tip off no see the tip of no okay see na be ya ka yam na ba bia ase me see no na ka wa police ni de ka o be interview no mo ho no no bo be bia odi bon ho ye kan say ho no enye ho nye wura mo efi a fi da ma ho atiti wo ba bia bebiri enti no we buse obi wo kra obi wa beti ma aka bi o ma ni a che o say one day apposi for nko ba bia asemesi nko investigation enti ania nko investigation na yenya yenfa o wan kasa sa no ka kire me sana posi ni ka kire sana Mr. Asem ka kire me se ba bia asemesi the police ni nko enti me yenya nko ye enti o mo chi abrante ne kro mo ne ma ne fie ho kra na yese ho no kuma kola no mo ma ho kra enna eti last bi na ye why police ni ba ko eti ma se ba ko tonton ma o wo tuma se kote so na president so abetena area ho no beto ade ni bo ma se ne wo ma se ka chen so ya ban mi na wo rekwaku de sa no eti ya mese amomo ai wo so ja kra na boy no ofin bi a nipa ye nkra na nsi ye bonus max se ne che de ni ba ne fie ho amana la dwa sa o machi na o de benefit o eya police for no my na se no kan so de no okuratu no kan no de buy no musa say na de no so one day anadwo no de beche no e no so ba dwo so do ba dwo so no no hu say boto no si o mu fie o etu obi so hu say ni pa na ne yem hye no boy no na kasa we pay the police ni ka kire ye no say hu say obadwen so no hu say boto ni sifie o mo fie so no gate na no ampa so mo fie so mo gate na no e na obi so ni pa na ne hye no e no final kwesi no say anu busan say na obi so ni say obi so no hu say ni pa no if you won kwa na ate na o say da bi
one the bush front on the no kwan e be ma na area boys bad it be ade e che the be no e no se ne yanko ba bia okosie no e na oni do ma do mo call be asema president ka chen no oni do ma do mo call ba bia okosie no aya anadwo no ha ya anadwo no ha no do call ba bia okosie no na che se boy no na kwakire ba bia osie no se nyo no ade a obi ani ho obetumi akwakire obi no ba kire eti the president ka chen se ene ti ho na ye ko Mr. Sim ene ko Mr. Sim Sompa FM ba bia mobile the fear no so o makọ na so na mokọ asem no kan so wan ka hwe no so no na ko be on the fear wan ka hwe no se sa enti na eso nim da policeman so da ka che enti ne be se be boss wa chen se bi ya asense the policeman so da aka che enti e ho na ye ko attend general office wo e na e ko bona ma ne se asense na policeman ba ko so da aka che e no se it is hard ne o mo fa man ho side statement boy no make one fan man ho nti be dia ye mra offensive police station na metwere ye ba police force mo ntwere na mo de omunu ma bia nko police ni bia ko ba bia sa ene ze ya police no so ha ye bi no se ne ono bia nko bi sa na tama no ko sa inspection ko an one of community police ba ko na my ba ko mo friend Mr. Bukele ono ne ko e nto ni pa no kwa ya no mun police bi anko nem sia won sa police ni no wo mo ha won akasa asa akire enti man kasa asa je ne me pe papa ene ma se ne sa ko ene kubusa no so wono onya akora ma boy no the sentence ya no twa so wan ka ni pa mo ka ho a wo ma bi so ka de a o beti ni je so abrante no wuska na bi de mi se bi obi na bo ne pa na ni pa kro na se minim sa de oni kapre eti wase wo japade ne kwa wakunu kwa just like that akosie ne kwa na mo amusuma kofi akohuhu ase emoja sent ho wo se ho de after no na police for no ko ho that time so na do mu kan mo se ne maame e be hwe emoja ni na afi o maame tiase your friend maame say ama bra krama if you ofo nyina nim se okuma kwala no ni nwa ba na se watuo no hen woni ba bi owo me de minim ba bi owo o se your friend say o mo funa akete sa akete no any evident no sa akete no any evident no akete no ono ni evident ameka na anwumire no kire se adenti ene watu fie ho ho ne ya asem o akete no ehwa no wote adenti ene watu fie ho o ma ho bie bepemene o ma me so atu afifie ho bepemene ne wo fa mo ne o mi atu afra me je se hefo na tifie ho e ba fo na za bet na fie ho omu a omu fie no na tu ho omu at that time na omu fie on de obia ne ho bia bi sesi se omu ahu se ukunu fie ho ehotena no ebeye den nti ehotena no ebeye wo mo den papa onua ba nde se yakete nti last week kwa yeko ayi yekwa ten general na o ka se ye meji prosecutor na first day court no ne number any dim la no na chese kwa bi so no hwemu a DSA posifo no twro de kwa to ne general ho na court no kwa ma ntro sa wo munye me de me hunu se me bia se me kra se bi sa se me ebe ya ye ko ba bia asimisi ne gwe hwemu ho no se police ne ko bia asimasi ko investigation enti ye nia ye ko investigation and evidence famra enti se si ame no ka sei no si yi court no ne police ni free mu a wankasa wa hyeda ye ohwehwemu wo ba bi se abrante oni kum no koba ne se no kum ba no woni mani bo what ni masema mekan why you bibisa se de me ba no me nhwemu an hu se boy no bi na tane che e ma ne yes ade no wura mu ba bi no obi na ka se wonku akoda no no mfanye na ade na em se wa ma meje
ɛna na ade ɛyɛ dɛn ɛkyeɛ nti Ghana so hu de se ebe anwanti be 130 ndo se botton dan ko no ode ko etie se wo ya sure se aye huhuhu wo ho se abrante oni kun no o ende ele ha de obia ya we but wo ba bonti abeka se na me hu ya na se na me tie na eyom ena yom de so ma beka sa asem no ada na yenhwe ma no kure enadi ewo ye fiefiem ne kurom na sani pa bonfo no yenyi wo mu mfirim da bia oto boto no nyina de ade nhyem nyina sa ga ni nyina mu wo ho ema attend general crowd report ba say ye mu bisa say boto no ho no to no o say one day obeto okra na oni ma de report kwa akoye na cheso abeto so ene ye busa say yen ka say ade kwa kwa akoye e busa say obeto ya na so ma beto pani na o maye say o me yetere tisa akatu na adepa no ene ye pani ana one ne last kachiri kafra pani me mo akwa aba empom te say asemi wunim hu kakra unua no yentie we akware de oyirai aman say Tuesday no ofi school bae no ana wo se obedi bare awia anyumre no Sompa school 4 o'clock okay ayoko no obedi bare no ma me say o ene obedi bare de ase de bia koto bare ni bi wa edi kole koto bi bra o ma me so ye brudu pa no edi o koto bare ne ba fie ba ko so be men kura bebrebe wo wa o mudi agoro be se fie 1 2 ana okoye edi bra o ma me yo ya na afi de o ma no ana was ade pa che o mai and ye mekwa kwhwe ko eno chi woni fie ho enti mi anu ye pe na ye hu no there's a say ye police asem ye call report za crowd waira enti ye de na police station ni baby ye say ye hwe akra no bia no ana ye say hu no akra no enti ye pa akra na ye hu na no ena oza asem so de ba wuti hu say Sompa enti ye call baby de say emasi kokokote enti ye kono na say asese boy no wo ho enti ye ko ti ye dru e ho na no ana boy no start cry say adepanyam na mchi no boy so obi anu wo busa we o mo kope no na o ka ho bi sabe na me wo fie ado me nuan tre no to mo pie ne so no yes oso obi musa wasem o no start take nyam na mchi no na mchi adepa e ho ne ye chiri ni ba fie that means na say ni musa akra waira ana ya chi be ye ni musa akra no wahu enti sana wa message charge enti achiri bedu police station wono police for ka che say o mate say body bi ade bi da border bi so no ye nkope eni bra ko na mo na no ye hunu enti ne ja so mo face police station ye gina ho anyumere no e wa tinta grass bi ba ka bi ba tinta grass enti ba na o mo say branimu tinta grass be si e ho no anom ka che se omu di kai akoba bia ade e ho no aba enti en twa omu wa ana esi okay yate esi saka no bae no ka na ma bebe ye woni biem e fa e kire sei na ko police edi ka na e ba ye ka ene sare course ke bebe ade no enti ni pa no ko kire ye no what tinta grass di mu ka na be si wo first na ye di ka kwa no e betumi aba se boy no kura na team yeah on say ka do bitima hu e tinted yes edi bra omu ka so omu kwa aba no eto omu ko ba omu ko hu ana omu de picture na kire ye eto na police for omu ni pa no a okwachi Roma de no omu nka kire ye di sata o kra se kra eto ko he ba no won lo se e ho no fu pa enti emfa se kan ne aso emra na yen ko eti ye se wo ka ana etudi eni nya ko ye asem no nyina ne se nipa wukuma koda no won ne ko kire wo apostle for say e take of man wana take of on wan wana matipof on wan o ko ye de ho ana be ade ne won so no ye di ka kwa no pare e ko chini ya ko ya ye hu be ade ne won
anya wo pra ko ya na se wo ba ko de ade ni kosi wo no na wo gina ho a unhunu ezi ade ne de ada se ade ne som boy na na adwe no obi tete ne hu se bia eyantima bi na odi kosie ana no ko hwe ye eti ekwani ebie zip no so sei yakwani ebie zip no so ebie zip no so eti zip no ebie so no FM ana ikoyi yeti epeja akra ne sei no na bodiri daase okay kutaboduem efrise Asem Mpe Nipa ye yansam twerofo ye ni abere mo asem ba ye no ye di akiri papa de onim asem no mu bi no yie pa no watema se onim hu nkomo no ogina homa no so ye ne ntwetwe nkomo hello okay ye hwe ye mpusu ahoma no ye nya no a ye betwetwe nkomo panipa na media ehwehwe man so no se asem na mo ka no awreho asefem so ba wo ba atete no amana bedru sa pepenso we no na odbide dako sima ba duenu akuna firi wiase no awreho ye papa ogina homa no so hello pani pan pom te say hello Utimeka. Hello. Utimeka. Hello. Oh. Hello. Ya mi ntomo kasa o, so mi ntomo kasa. Utimeka sa. Hello. Ote. Yeah, so me ntomo kana me ntomo kai. Oh, what is happening? Hello? Okay, what do you mean here? Ha, me ntomo kasa. Office Asem akoda abrante bia kuno akosie no wa bra kwa biso no. Hello. Ye hu no. Wotemeka? Oh, yeah. Sompa FM. Me ho afọ na anwume ni se akoda no ebo no nan wokoto aduane aba nonum nonsia nonson na akoda na ade mo mpene kira kwai anyele nonum nonsia nonson ebra o ma me ye bread no on se akurase sam de ebi a efie bi wa akurase se wodon a ho a ombo nkuro kasa gu microphone ombo nkuro edi unum se de bi abare fi school ba o hwe na ha no eti be se 2 hours time okay hello yeah hello Utimeka acho mi ton kafa panipa said ye offense awudie course no said onim efa hono yentie o ofosu meda sompa tie fo nyina ase na asem de omu ni se de na me tikem conference offense ono mi refu hodi so ba bi o mu court no wono Yemi tu horo na tie sompa isu na si boy de only ku akora no to mututu na no ka no kre obi da born pa no ku akora no en sire papa ni tikete mu na se na omuso mu hu na anadwebre na boto ne da no ko ho no sa pepepe e joro no ko foto no ofenso fo ne yeso mku boy no nti ama asem no kora o ma ntima kan no court fo anie ana police for tam boy ndi ni wura mu ka ni na tipa o mo de boy no ko nti hono asem na answer di bio se boy no mu jeli boy no so man jeli boy no o ma anti ho asem bia bio e be sinya ma ti se mo kan FM so asem ko mi ma se ase kura beba enti boy no de wo kan no kura se wo ne kum akoda no akora ndio o ne ku no go so ne lead police for mo ko ba bia o mo ko hu akora no wura mu ba bia o de akora no ko shey o ku akora no ofie ho enti akoda no abrantie na okun no ekwa bi so no ana san ekọ kire fa kwa okosie no ana yes wono ana ekọ kire ye ono ana ekọ kire so wono ana ekọ kire dia de na posifu yi se yi say ma mega so dia de dia ko ye no say yetio na no uniska wa se musa
miska wasem ko asem we ebo henya okuro ni mpa ma kese ni pe go court for madano na nya asem ketwa oh nti amo ma ntuma nka asem na we promo boy yes no ene boy ni de oso kukuni na o tu se ni pa no ku akwa na e de ma no ni pa na ma ji nti ade etin so afia se nti ade ne boy ni so ebo no na ye tie Sompa enti na jese wankasa hwehwehwe mu no kire se eye obi na born pa ma ne kuma koda no wo yes bana ko wasa ka boy no kuma jelin da mi hu se o tu se eye abotre nsem bi kakra bi bewom nti na bia bana ko boy no mu jelin no cause omo to boy na no nsem be no de eye court asem na ekwan bi so no se kokoba saade a na chese amanfo edi nipa bonsem wo man mu no prep boss office na gasa na bisa mo hayu papa office na ntie na die ehu pe kuma do so ho pa entipani sesi a ye kasai no se uduru office sabre na ye busa sa asem yi a wo bia betumi agye atum sa abrante oni kuma koda no nipa be pre bedia wonde nipa be pre be bu court wo me de ma oba bia no so ha so e dia dance ama moti ene fama no hello Oforisuo, good evening. Maje so oba pa na asem ya ye kan unim ho asem sei Oh, minimum one same because the day as asem yi see ya na boy ni beba court no. Obia ye ready say obeba fie, obeba ho no na waba betie bi. Boy no, omode no call court no. Asem a court ka ye ne say the way as obubusa bisa na nsem a na no ye ni sitie no. Omubekwa kwahwehwe na adwini. Because it's not easy say obi betumi a hyede ku e woni dem no wanu asa kosie no enti no mbekwa akohwehwe na adwini since then yante ho asemu biem se wo mkohwehwe na adwini mu no ekosi say ye day yante ho asemu biem and at that very day na angazangasa no enipa be go court no honom se boy no mbebu no say omo nyine mla no omo so muni bi omo so nkuni bi nti omo de boy no kra free court ho pie kra no omo de na kware he na djum no omo yire na tetenye ize dance once mbie nti adene de yenim ye boy no etene wo funso ono mo se obi na born pa ema no koye sa ade no owie ye nipa na ambeje na abo no so Nana mi busa se boy no wo sika kakra na Debi boy no ye no ya boy oni couple Debi so a ona so focus no wode koye na niema so de a oni hwe boy na ngazanga sapese na ono na ku obi no wodina ono mokra na okra bebo no aje so obefe nye bro obefe Tesi you know. Se uko wafin so a. Se na empanifo no mutie wo mo anu wo so kan. Ade no eye silence o. Obi antimi anka ho hwe. Because ni obi aka ye ne say Sadia we nye easy say obi abetini ayede aye Sadia we get ya na adi mo Sompa and a wire Sadia ne so mo no di kan akohwehwe na adwene mu aba ansa na omo wo asem bia o mabeka since them ya ntehwe see be say ni bosume say ni enfie say ni asem iti ebru ye be say get because yeah. Ebro 1 year the ebro. Ti kwatu ho de abrante na gitum se woni kuma akola no. Ogitum na afa
boy no ye di na ko dina da kam na ye busa ne nsem no ase akoye to say na no ye no no ehɔ no no kreti sin bi to say de ase na anye no enso wo ko ofin so ye so mo dam o ye kama pa o mo dam enso no ase hɔ no no o ditum wo se de bi me kra no enta mi ko ye say ase o bi ewu ase de o nye no ma no enti no mo ka so mo ko hwehwe na adwinu mai aba no since that ya ntwe because ehɔ no no mo busa na wodi bese busa ni different question na na say wasa connect ya ye ne basa enti na court hu ne say na no ye ni bi wo ha enti so enti no be ma no chance no ma ko hwehwe ma ba nsa na wo mo wa se bi o ma ba ka since then ntwe me kwa me ya me wa say me hu papa na because na ti quarters offense quarters me hu papa na me no a crowd we ask more that very day a conference no more once na make a my husband say me sure that me papa na about second one na me say oh meaning papa no me sure say yes Asem we say ya na je say uni papa no ohun no court ho me free friends so no ma je say je na nsamba na amafo kafa mukuro no you come one day, Yadi Nipa, Yadi Edin. Tan Banya Mania may be saying it, dear. Yadi Edin, who are there, Tina, where you would have, who are there, no will be a couture or be funu, or be sneak or two or be fununite, a police, defense police, or my bed, Tinny Pano, and by a police station, Nipa, the bottom people, or police station, anyone on my, or my uncle put it Panama, who say. Scarlet no say niema ni kitani pa enso so no yesi enipa na bia na agene ye de na ekwa aba ubehu ana kwan onto ho hwedie jeza de wo kan de se ekọ aposifo ensensem mu na se twitwa fefa court ho no a ensem no ya na ensi monte ho asem bia bi mo ho won se se bia o ya bu awie ekosi sei because things no ka issue bi say no akoso boys no penso boys na yo imagine say why you bet you sa de bi say red handed no omo fo omo ho nchau ena na wo susu ombe ku bi enti police for no omo ho no no su bi bi say na asa wo ni pa no ma save you na say omo no save you mpese bia wo no because asem ni see omo ni na be police station what when you mbla omo so nye ubi yes, I know most of you do work on police can do the work and one on the end who read Obapa, you better ask your number. Okay. A yasem ewo finso. A yasem papa. And no tea says, yeah, no, you can't say your policy for war finso say. Sir, akwana okukum akodano. When the coach re fakwa okosi akodano. Ho aya sem kase papa ho aya sem kase papa eti pani wadawroma sesi a wo na uba awuo edie ben na apese atoni genu ayema wo edie na apese court yema wo na police fo no kra no wo mu gidi ana sesi wa asem ne sei sesi de pese attention no aye ne sei o akra de okunu o onya attention ne e ma akra no go na de we koye no asema attention ka che sei krata offensive for police for the begun Manchester boy na isa nti o me se o ja no ene se e man penalty offense o ene se ndem ne nya adwen because boy no de ko no obi se ohun no ena ade ne so kra no se no boy no e ba court no tum e de na offensive for the buy was say one day oni offense obi ya attend no le ka chen no was no oni offense obi the police for the ban and no ogina so pay the police for the ban and no ogina so and am say the police for the ban so there me no nya adwen because you know o me ka say o me hwehwemu kra na o mo nko ye ba ho kra na ye say ka say o mo person beti asem kra oh and papa police national catch they say o me da kra ne ba fi on mo no and o ka say ade chin no ba Johnson na ade boto ni si ho ena wo fine na obi yesu na se nipa ena ne yem hye no de yem hye no no
okosie eno busa say na edenti na wasi obeto se botoni si ho ni pati now there sanya wa ukosi aye dey ena o 5 botton obi asu ni nipa no okosie eno busa say na onko na atifia e say opposite phone person omo kire say omo de abrante ne ye hwehwemu ana say so me so kire say enye boy na the opposite phone e kan no say pede opportunity na e kan say nkra town be gu na ni mo ne ofenso ho ana afiri mpacho ho na afiri fa kokosi akoda ne nsuo ne da ho ndin de say nsuo no na me nim this St. Patrick Hospital St. Patrick Hospital o try nsuo na no adu hospital no o twa nsuo ansa na okosi akoda o twa nsuo wo no chepe say ana otutu di akoda dam say na e ho na edini niti otu be say ana o de efiru aso ame no esi mu enti mo police for no ho na tika ni mu no ama me ye hu no am de call ba ya sa mama ya call ubisa sevia wasi ade dia yo ma se o mo kan kire noki yene na mu kakrakra ensemu ane nam phone so ba no anoden papa Joe Apau Electricals yeko na yekoto ya papa na yefa enwo ya efie efri se nkania no beso akoso bon kania no ebeso gon na yehunu pania efri atofom a eye Joe Apau na dawroma signal cable wodi abadwa so na ebema saye die nyina atumi abam na Joe Apau se menka cho se signal cable no se wo beto na uton prim uton na doso a fa akwa de kono ode beko na empo kura no letition baba beto no wo sika kakra bia obetumi asade amaw eno tie fie wura wote ho wo ye den entwen ma letition no enkototo wo ya mrewo debi wankasa ko Joe Apau ho ka kire ne se wasi fie na wie eno tie kwanye a obde nkania befa so ode beba fie ho no wo hwe na wo mu awo eye signal cable ena Joe Apau ede be wo ya amaw na signal cable no se wo de wo ya wo fie nu a electricity bill no ebeba no na wo fom kire se eye copper wo yankasa na signal cable no eyo na signal cable ba wo mam ha eye mfiensie ni enkran ene tema ena na wo na Joe Apau ni kofa bai eno timatu ni din abedum Ghana abedum Ashanti abedum Kumase efri se wo hu se signal cable no ebo ankranfo no eno so de bi ebeba ni krom na wa mani krom so enso ateso ede eno ti se me no ka sai die won na sabre wo si dan wa santimam die eye signal cable so ena wode ewo ya won fie na Ghana Standard Board agiatum sa ena Energy Commission enso age signal cable atum se eno ena de wo ya wufia eboa eman kanea no ejina so yie papa efia ehie nyina no etu otwa efia ehie nyina no etu otwa ni nyina ene se signal cable ena sabre edi ahim ewa santimam ha wo manfo dodo no a etu ede agusuo ye kodwo apawa so ye ni akoto signal cable dia eye Japan house on MTN no ene di hwe ni mu RCC taxi ranko de nyame eye Joe Apau so to no ebi esan ewo ho a se wo fam mai na wo tworo efie wura tworo wate letition tworo said ye beye beboa na wo ya wo de be wo ya fie no ama nyoma akonkai e de ama wonkania yomu no eye signal cable e na me kanfo na me de ama won kofa bai any Joe Apau Electricals 0246 90 58 98 0246 90 58 98 sa na 0543 93 45 50 0543 93 45 50 de guso offense asem no ano de papa hello panipa hello Oforisuo pa oba wotemenka me ba cha me tonka awra wusem a esi wo offense benfie mienu atwam ababawa na koda ne papa nani abrese krodom wotea na wo so patentene na afra ban ho ede be na esi ewo offense poten offense asama na Oforisuo dia papa na kan nyina ye nokure asama mo kan kontombo ba kokure ni nyina ye nokure na de piano sa boy no o ya di ni fi ofo ni nyina hu ni ma na me kure hu sɛ omo kɔ ho na kan ameno upon a pass no bi na wo ye ni se na boy no koto ne ma me pun se ma me pia o be buru alarm nti ama ma me na mpi
Long, nti adene de boy no no kora da de se de sister na ka no go mo pe no kun. Na uku utie mu yi na ase boy no fa no mpanimfo bi wo mu a omudi asem no chi. FM. So my say boy na adwen me na adwen me. Na adwen. Brana sam no kan de no kora ka nti wasa GP bi na isi fom. Mo bua ma na da no mi sei. Ada mo ko sia kwala na e ken se de panimu bi na yi. Da omukosi omko tuye no mo sesie no. Sesie amene wo kasa ide. Eyo ofresofo nyina nimsam sa abrante o neku no. Asem we de obie ni na so han na eyi na nim akoka. Abrante ne maame so huye. Omo nyina wo fie ho. Ni nyina wo fie ho na asem hie. Na trese awudie bebre koso wo fen so ho no. Empanifo bi ena ma amanfo eye saade na na. Ofoni ubepie no ma ya na ayam hihyi wo. Diname tuo me ko be ri anu ato me mapunu. Enya sam ketewa wo fen so ha. Ye nyina ye tie so. Ya me bu puna ni ansa wo ni ma ni yeku. Ofen so kredi na me na boya hu ban. Amena boya hu ban. Ade ba chi ye ku ya to ha. Ade ba chi ni atwa ye nsa. Ade ba chi ni ayi sei. Una hwan koka. Aposifo no so ho ana. Aposifo do so kredi mu ha pa enso yemfasia Asante kasa enso Asem kese papa se odasani behunu se ni nwiani na watumi twa ne mene aposifo so ntimi akofi okura kwenye hwehwemu Asemasi no wo ngwe hwehwemu abe asemasi tie ni enkope evidence ne family na emoja no kura de edi na wotwe ana bosome kura beko no eho be nyan edan mu be nyan Steven no ana ma asem ne maso Steven ne hwan police ni no wo investigator isi odi ase ne mo no wo no be so mo ya ase no police na so no Ghana nyane dia it's about tie Steven what traffic so almost 20 years that's your transfer no wache that's your transfer no Adam wache process adwuma ye ni sa wache se koba ne sa dia signal na be konkran IGP otie programming wache too much 20 years there adwuma na ne dia omusa obra free okorfa school by first one by onko obiem e wa no what say mba koto obel pasa obel say ne sa ya say we reason am from oka click ya 2 years ni o ma ministry fi obiem Oso ma fe so be ba na fra kete no so o ma me so atufen so o dwane adana na dwane o ma me dwane o ma abiem o ma me no ofen so ye tie Sompa okay ye hu no ene fi oso so abusuafo na tuo obusuafo na tuo na no ya na papa baako abetina ho okay Asem papa omuna samu abrem Oforisuo bema me dashi bema yemre enche chiefo ni arefo ene de bema yemre me kasha bema yemra na onsabon kuma onsawe na wode kasa no na weju bebusha sha na wosoe Oforisuo afidie we no ana yadwuma we no ano odin na ebese yasofo no ene agidefo empire bose omomo empire emayen na oman ya yetimu Oforisuo mu nsam ye hu ne wonka na Ghana ene country a obi ka na kura na nipa no anyatan Ghana na utie nsam de ekoso ya Oforisuo tufra bontemba na o mama enu anya ntokwa nti hu de odifo Oforisuo yenim sese obi kwasha akonfo a na ye sintwene so na ye kwarhwe nipa na se ekone se ampa yehu na omomfa mo pe ente akonfo no emfiri duane so amamre ni amanie koso wia ansa ban abamano no police na wo hu kwan se otesa if minim se
yɛasesa nneɛma bi mu deɛ menim kɔ Ghana deɛ da bi yɛasesa nneɛma mu sɛ noa na ɛwɔ hɔ deɛ na mente aseɛ aberanteɛ bi de kaa bɔ apɔnkye bi na ɔde kaa ne bɔ apɔnkye no ɛna ogyinaeɛ ɛna ɔmo keka ho asɛm a na ɛdɛn ɔno deɛ otwa mu kɔɔɛ na nipa ɔfa apɔnkye no na ɛsɛ sɛ nkɔhwɛ apɔnkye no wura na ɛdɛn ɔkɔ ka kyerɛ no ɛna ɔde kɔhyɛ fie na ɔkɔyɛ ne yie ɛna ɔreyɛ aberante no nya asɛm kɛseɛ paa ɛno kora sɛ bɛyɛ apɔnkye polisifoɔ haha wɔn ani saa de nti na apɔnkye no wɔamfa na nkɔhu ne wura na ɔhu apɔnkye no ɛreyɛ nti sɛsɛ no deɛ mepɛ sɛ mehu ne sɛ deɛ ɔpanin mu kan ɛne deɛ tiefoɔ kan sɛ asɛm bi ne ho adanse a yɛtumi twa asɛm bi ɛde yɛ adanseɛ na me de yɛka atɔ ne dwene atɔ dwendwenra hwɛ wokɔ hɔ ma atɔ dwendwenra ka sɛ pepa bi ɛmfiri wɔ fɛn so ɛmɛtɔ hɔ mɛboa enti monkɔ na wɔ mo ntwerɛ statement ne mmra mepatwɛ bae ɔmo sɛ ɔmo ntwerɛ okay ɔmo sɛ ɔmo ntwerɛ no atɔ ne dwendwenra mepɛ sɛ mekyerɛ sɛ ne tumi ne ɔfe so deɛn ne so ɛkɔsii sɛn Oforisuo akora na wawu no ogoro ta akyire papa me na meka kyerɛ wo ya nto sa bibia dia Ghana fo peso afedo mpeso mo ye bi o mo nye na afedo ya bre afedo yo Oforisuo asem mo mewura ho na mnim so mo tie no o mo di bebe di dukwa bo mo yam akora say 4 years ni pa da sende na ko shed dem di sika swini atwa aba official principle uko ka Ghana and evidence ade ne evidence hwɛ enu ti na sa ya che kromfo a enkamera ne kyerɛ sɛ yɛmfa mera konfo ne ko police station o enu ma bi senti o ɛna hwɛ wo bɛhwɛ bi okura na ya kyerɛ no na ebi enyo no kura na awi ade no ebi obetom me ka sɛ akra menam kantamanto sɛ ya meto me nsa ne kɔ wura pani bi botom ɛna ɔsɔ me nsa ɔsɛ ha ɛnam sɛ ɔpani menya kɔmfoɔ mesrɛ wo nyame nko a biribi atimi si ɛdeɛ ne bɛba sɛ as a peace officer mo bɔ yɛ ho ban ne wɔ bi de sika ato akora mmirim na wɔbɛka kyerɛ mo sɛ mpasɛ fie na asɛm si yɛ mo sɛ yankɔ baby nipa ne kosie nipa na dwo bɛ one something no approach for na mo wai aye dan na mo so on kosie no me so ogoro bi takire eno ma bi ni nam no ma ho na me se ade e friend se duabon opani me se me kansa se mo se bedu mre bi a Christopher ya na edu mre bi a ya se nyame hwa nyame de o wo de ye pa me nyame kwa nim se Ghana ye ho anti mo nim se nyame wonim because the aye nyame bu afu yen e kwa bebre so ti na de bia wo bekọ no na play aye ma enti me now no obi ka se wo ton na japade bi e di akwa brocha me mblemu ne da because asumdwe bia ni Ghana asumdwe be na wo Ghana mo da mo nche ha ye nwan ma mo ta brocha me sa mo ntra ho na mra aye adwuma e wa brochire ti na brocha kro no obi du su nkwasa asem kro na akwara no se bo twe na so a anabo na suma na dia yom eti na ho se oyire se odi oyire so nkwase asem a de nti omo ye sare nyina se oba ne be man timi nyina ho amo atwade eti omo de mra na to kante sa de bianka emema be kuma de bia tisi play adwuma ya de Ghana ha de sabin predia sama kasa asem we se wo bi oye complainant any accused person aye twabutuo ewa Ghana de ade ni di ni na okọ police station no ya wono na mfa mra hye ne nsam no a wonam right channel no wono dru ma bi ho a wukodu na busa hey wukwa ha gen na ye tietam ono de na sema ko ne ye tietia no de wono di nkwase asem no a awurade nyankopɔ ne ye hohoa no Ghana ha minya ye nwan ma me se motia blochi ha me se wo be ha anya broche nya Canada nya Holland nya baabia kwa na mesi unya Qatar baabia ani Dubai baabia kwa kyerɛ ho ya so ne ya campaign ya sremo
Mumeto abamayen, mumeto abay. One amra. Do opani to opani wa huna sampa. Na ba o ka kire oba. Ah, kwaku penso bi no ye ko computer so gede mra. Wayo. Hello, dog. Oh, wayo, where you last watch it? Dog, when one got to I just say maybe. And wayo si pa de ye ntwa movie wa ha o nti omo kan nyame se o munyai de wayo si kire no go ye ntwa movie wa ha dog when challenge na your course na at the posse obegbo because omo be rap to you no who say omo nkase hey wo say wa mu na obey anasa o wife me ba cho no wife no be okay fana mame dog. Hello, madam. Dog. Yes, madam. Right. Almost all mommy fans, but you know, they marking scream no crowd. I know the Sompa. Also, about 5G and yum am I an ass obey a rap. If I told me, oh, is there so you know, you're tuning am and also I can't rap. My capella will come from Mansa. And yet you. 5G. Drink, papa. Is it also be rap? Nancy answer no. Obeto nyuma na meboa. Any my acapella name. Mizonaribo. Asaberine. Mizonaribo. Asaberine. Sana puamu Banatelu Aku to the hour Yanene Betnada Sompa FM. Oriba. Na you all told you no cry, no dear Hamid to say. Oh, son, no ribino, dear waiting. About you, Adarumo Pentecost and I say assemblies. Okay. Why are dear pa na and on a young fat? And yeah. Yepewa dear, in fact, me fair why you see Payas Anka, and you're coming because I cry my father for bed. So why you see me to me and it is no, Yepewa wonyum, and I said, what a Yepewa rap in Pacho, Miss Rowe. We all bind me mouth hip hop low, you cry, low, Sompa, Madaroma. It's you. Yeah, rap, mommy. Yo, mizo, yeah. Mizo, yeah. Mizo, I am saying to okay, the banana to come food to be yawo. I just me unindi ya. Hey, energy ni uba fan of hey. Mizo, yes. Me ba cho yen wie yo ti sire ndie enye food stop wadaroma. Yeah, rap my uncle. Last one. Okay. Yo, Mizo. Sompa FM. Mizo, yeah, sugar free. Mizo, yeah, sugar free. Pineapple, apple, banana, fruit to be a room. Sugar free. Oh no, Ubenya huwade, ubenya energy, sugar free. Uwa diabetes, akuti ninindi, javiredia, sugar free, utu ninindi, Mizo drink. Now no ma, ubenya huwade, ubenya huwade. Etiye for why you see ready attending can in fact, why you see into no, yet mean can say, yeah man, and yes our party goes go be Jessica. Auntie, oh, what am I no see? And you say no, all the another ma who can have a fat, and I say,
when you was him to Waba before I did. Yenina ye tie Sompa. If I told Umizo Hawaii, that's a pass was also why your mama friend say Mizo. Area Yama at your phone, your phone, a copper beam, a badia santimai ajatum. Yee! Yet to a mabi move. Yet to a mabi move. Yet to a mabi move. A yasemu. Bambo Ghana had ye. A yasem. Omna Samoa. Show of Osu. Well, official minu me no yen to official. And somewhere na ye tia ye can ne. A man for messages or more day ba official no. A dem one ano den. Na jata meshe. A do time I say kromo afon panifo. Omumu saben sam trafo say de aye say yenti obia no. Yenti obia. What the radio so na wo kasa. Na wo kasa tia panimu be pe. Hey. Asamaba. Na de musa senti Ghana. Yankopon no born Ghana no. E obi dia. Mu wi na masa be da me say ye musa se Ghana pa ye na eto aba de na benefit ye me busa atiefo mu je munche me se wa kwasala akoto aba wotu wie ya e de na benefit asemo banyansanfo fa kwa dwendwim wa kwasala akoto aba Oforisuo wa to aba obi anya president e de pa na benefit wa akoto aba hwi ni ho abrochire omuji tax che ba bia na so tax no se be president so wo ba na to ope ni etua ne ka ebo ne ho ban ye musa se Ghana de na ebo ho ban ade se ka ebo ho ban ene sa no ma wo yo asem ba ko timi kodi ba bi ba de wo wo kwa na asem ne wo di bem no wonim se wo di me pa obi miam wo di bem no sikanti du me bi anya ka sika kwa nko ne waka no ko ya asem no wa die ti nipa wu owiase no ye odi akum nipa e wo Ghana e do so accident wonim sha de we wo dia ade wo de bem na so se da I want ya me de me say ya odi kum nipa Oforisuo ade wonim se sabe hwe ma me hwe papa yi wo kran papa wo kukodu se wo baba pa ne akobie so ne atwa ne tina ne tida ba bi wo busa ne kwahye bi se na nka ba wo se ne tidi kwa de na pra wurade Nyankopɔ wo baba na kwahye wa ne nam ho yes evidence where the evidence bi ade apie ade be itu pia bonte na oba na ma mienu akoa itu wudu ode bem evidence bai ane yanka wasam bi mi pese bi busa atiefo mo nchame evidence bai hwan okwa himfie ni yedi asem yesu obi akofo obere mpacho nyanya bia be ma ne fa no obi gina azu ye mo abi mu afo okwa himfie ni yesu obi akofo obere mi pese bi busa se hwan no oba hye dem ne obi je kuta frisel boss foul anana de we penalty obi amu bisa aso ye trase na nanom trase ehu say yes when we ka bo mu no se bi say na fe de ba biem na Ghana yenye evidence ba biem eno ma ko evidence ba biem ye ko fa department sakam ne tented na ni political yes ye kan tro bia na wo police na wo kan tro bia no wo bi bia ya ko mu ba wonu ani bi bia wu na sabe wo pe ha no mo anti ma mo ano makofo bia trakam tented ye busam se ni pa ya mo se yan kan jam be sinne na mo bibia wu se tip off kwa sasa na me kase Ghana ha brofu na eku yan because Ghana ni pa te brofu na kakra bi etu ko police station say na so brofu nka dia ya wo ma me kase Oforisuo Ghana office bebre wo ko na ka twipe me say wo asem ye different wo ka brofu wasem ye different Kobeni na ukwa omubrofo bi hey go behind the counter onyo na abeche omubrofo bi no ni ye jojo na Ghana hanko na obi di nkwase asem yes ne punishment yes ye the chafe akoya mu ke watra ho 20 years adie benku die no ye ho obi ti ba bi kan ne kura ko kan ye ntini transfer ne ko sabe kuro ketuam enso nipa ne kan kura na Ghana police mra extra say obi ntimi ntra ba bi sa ade ani ati na make say the word protocol wo be kom no say asem we no me say ogorofo bi ta kire ana ha ma make asem kire
yante Ghana onyonkwo ankoku minister na akosi sai na wudie de banche kesu wo kontobire wo wuni bi se bi hwe wani ma wuni ka pre ebi ni fie na ka sebe me say yeni aye minister JB Dankwa a sebe wanya ni ba bi ko wono abo ne bra ni kesi kwa akosi sai ya dia se wiem ne ya de ya chekere yanka ho asem na oba eni te ofosuo ade ya me kan se adu tama me ba wofo no so Ghana wote adwene ho e kwan bi so jankwase asem ne se MPP ni NDC jane wagime dodo abana wo koto no benefit ban jai dwene ho ha me maka enna me ka sa se wo japade bi no obi beto atonfa kotra blochire me ka cho play yani ya wa de jatama shi wadi ayeyen ton kotra blochire wo ko kura wo nam so a wuni paper kura na 7 pages wo ho twa asumdue ba obi amebu obi kwase a emra ne pepepe yenwa no mo kwa abroche o mo to wo mo ba no masa betu agum udu wo so na silence because emra ya adwuma okay ade ba ne yehu ade asem na ba ne ye be sra wofo wo wife no akora ne pie no awofo bi pesa wo ka yenhwe no so yetu safo no so wo baketwa enya ba bia na se wo soma akora no ena Ghana yehu na no me tira aka chem se afutu se me kan wo fo so be kaya se wo fo hwe mo ma yie yenya ya dwuma na ye ne ye kase jayo na mo ye man kora no ya dwen ko mo so akora ne ko ye no se ma me de bo pan no hwe na chi say na kaye seconds bi eno so le ya kakora no go anu Sompa FM na dwuma ne ya wife dedodo eti sa no ma we say minim sa kwasi kofie wom na nkura bi di agomasa kokora oba me beba Kevin owo okọ na ATS muni me sumana na makota bumam me monitor sa wakọ na makaje obi fra what tietem na me ha metampumam me monitor kra ne sa na nipa bi ntiase masa enna obi ka cho say hey we dey wo kire ho na oba dey han kire ho because ewu bi ba masa woni sika we ya kwamu ba obi esika bi amamu enti ne uba wo soso no so wo se wo monitor na obi janche se na oba idie na ma ne ho nsere ma ne se de ye se wo boa monitor na Ghana yenye save okay yenye save wo Ghana obi o te Ghana bia meka chose ene sa program we obi yenye save wo Ghana to afedi ya bra ene ye kwan ene ye si school dan ya bra wo wa japade be to ko chambetu kwa na Ghana afedi jatameshi asemo me ofosu me rako mafo nipa na de cheche man obaba de masa obi ye ne sam nyamnya nukwani adwen ayehu nya ye nkra de nenso papa ontimi fa kwa bia so ade asem ni be ma me ka asem jom tie opani tama na nanom ko tu ni won na nanom di nsuo na nwen ye tie sa asem we na nanom di nsuo ni abosoma duasa edwumre bi hwe wotimi bohu na kedakora no so ni me bi asie no ne nai no anwea no ai usabia usidi akoni o nya de me pɛ no ne tsewa de nya de me pɛ no boni din prensa nya de me pɛ no nya de abanie wo se minisika ye bu ma pre asha mebo so tase na fo wakasa na sabin prejudice akra no oba wi so nya boni bia ana kwahye we na kwahye dem akuno o ma me kokan ya wato ma me prum besi na yede na busuafo motu fie ho ede na motu fie na wo nso adwane ada presi for de ba sambiem ofeso ede ba sambiem ede ne ayen eti say ye tu fie ofeso na mo fa ko no mo bedi ho aso e wo krom wo mo bedi ho aso Steven mo bedi ho aso e wo krom wo na wo wia na ya ko sala se ko to aba masa ofeso ya data me say wonni bibia ka akra no fa ne ring na hye wrade mu na mom ya onoma obi a wosade wo esi bia me se wuro ho anadwo ba yi akra ne na so me se woni unwan mu nkɔ kanchicha akra no movie na na so le hwehwe na obi di nkwasasem a na nkra di na chi ne ya bono titaw ayade esi monkɔ kanchi mfa petition ni kotua enkɔ nsekan
na monko kanche cha akwala no obi a onim hu bibia no ko bi wa ko bi toa so court ha ma make asem cho case we ene na make asem we chew ye kokoko no aye fresh case me na make atwa de obetima je duabo bodua akwala no boni din me catch your brain me na make asem we chew bodua rough e wo asem we na teda me na make atwa papa nya hwe abone nya hwe okay afi de ga na nya dai ofoso ma wie pokwa bena Ofosu ene me ba no na KME for ya paki ka be miensa ani ya paki bola egu abobo ye mu abola ni bi hwie gu ya to ka no ani ya ja abobo ya no be bia ka ni se be bia na abobo ya ni sie no kura ne nye esi kwam ya ja bola no ho de be me ya le no ya ja no ho ani ya to ka ya de ko ade wo mu se ya ko na wo ba de atwa penalty se wa nyina yi aye road so de be ku nipa no ya mena si ho ana de nku nipa no ya to ko bra office ne bra bagiska de e ko so no udi mu se police ni ache ka aka bibie ni ho the driving license no ni age bra me di nam ro ndim because me say police ni friend Steven no wache wo hododo ye vadra ha me pese ye invite no wache fin so hododo ayesa ye the information be tuswa oh dabi bra ofre police ni na so ya de bi na nye na ofre no abusa ho asema me boss no me boss ni pialo ni ho pialo ni ho me pialo enie ye be frɛ no se police ni tie nka so be tie nka kwa kanche ni se ye invite Asem Mpe Nipa ye man just 3 days 7 ye police every 7 ye supreme court ayi assistant court we ye hia abadwafo hia na wo mna metrase boko na onyi nsema no na petition a wo twe ne first petition no a wo de call attorney general no ye hia ayi photocopy me na me ka kire ene ye invite no se wo invite na evidence ye nya no ye bebiem se wo ma 7 police ni event stable offense so ye hia wa Asem Mpe Nipa wo de wa betase na petition na wo ko ye ko dotu ye no na be ya no boko asem bi eni wo ye no ni asem because ye ni brisem because bra information nya ne say empanifo bi etachire ana namuso ye kunkum nipa e wo krom wo enye nipa akupo ana sangrofon so ye omo ye holo ye hu omu na committee bi da so bi kokum obi ne kwache na ye ne ntatintadim sana what is empanifo bi tachire o matise empanifo bi tachire matise empanifo bi tachire se mi na minti krom wo but na matie because asem moto odwa no course ye nya no ye fon so no enya ko ketwa enti ye invite police ne friend Steven se wo mna Asem Mpe Nipa on fa documents ma che ye so ye hia document na wo ma cheche mu che yen sa asem no dinti na asem wei what na ho sa che ye si ye friend parliament ya o ma ma chiri bla bi ko mu ya se ye to man we mu ni ani bambode a ene na asem na si case ra sei ablabo no ye hunu ba bie monko obi ba woni ba no ba boa no na obehwa no na kwabrane etima twiska 20 na maame panyini a wonim se ne ba nie e 20 maame no wo hu yo according to information ni pere kaguma so se maame no oso obi asuro ko betima yina nim so obi asuro maame ni hu se ne ba no e twa quality eno se yi anaku akura yi ehwa no de no kaja akura no 20 no e ko kane maame se dem loko no e ba ne say evidence be na mo be Ghana put it for one machine sibia ai mo evidence if you want mo ko dan e twa quality no mo evidence mo ko e ho kwa ka be pack no mo ko e ho kwa ka pack on say put it for one machine sibia omoko ho a aha enka muja nipa muja bra enyan pa bra
ya ohuro so kura enyan nipa moja ana approve machines bi a sabe ye de check eniema ye security ana meboa tracking machine wa Ghana how ebi wo ha obi oh ye obi wo ha bi ni wo fe because approve nim de so wo ska wo bi ni wo han ba se na no se ka wenye se ye de ba behwe e be ye nhwemu a ye giska wo kente sa ye de bo ma no ye de taama na chi na ye mi ye pa se the word police pa betima trase se ebi obi case aba etimi bono galaway mi hu bi da e ka o ma we mu se de na mi nwom na se mo ka no eni kwase e ko sala kwase e to ba mo mo anye do mbeye mo omo anye do mbeye e ba kritika na se ba bi ko de gina ofie ni mo to ni enku enkoto ba mo bia me dwa waso because ye ni se ye ni benefit bia ye ba ye to aba mamwa ye be chese aba we ba o se ne ye me mindful me tamu na chi ye ni bi sa eti ye ku free ye bu udu ana ni ska de ma police ya o se me masa asam de e be ya ma bitra ye do be de konya basa ti de make chere Steven police CID ye hia Asem Mpe Nipa ye ma 3 days sawama ene ye the information be guso be loku nyina ne fa ko ye hia obra betrase ne va pension na wo dura ye no ebra because emu oya emu ohwirem emu ohu asefim una ye sie di asem ne beto wanim una unim de ekọ de eba asem na so wantima ko fian ko ye nhwemu wantima ko ba bia wo ba asem wo yi wo de kona de basa e be du samri okay na ma me fo anu si okay Ghana ana sia ni timi twa obi asem wo ahia untini wa ka kire wo se wo me de wo batum wo ye judge ai wo timi kasa wo kasa wo me de wo batum wo ye judge kwa na disi na me di manu sie no na me nyo mu kasem se atoni general ya atoni general utumi o na me won asase mu ekodu atoni general na sabin producer atoni general se zankofa people simra wo me tasi atoni general de na dwuma obetumi ayama wonne paper na de beba na okenkan wo so de wo so de dwuma ni tumi no oh okay enti ni nyina gina offense ho no etu oni tumi so obetima hyese ebia siadi kokofa paper le bra de be de watchro no so wono na investigator de watchro de ba no eno no ti officer wo hweso de aye adwuma no ti yantrop papa ngu so de a na just aheka 2dc no me de sibra abrotia Ofoso bema my encha ye tiefo nyina Mr Michael wo UK ne Mr Gabi ne sister Tina ye chia mu nyina mo UK na Ofoso bema Ghana ha se no na nsem bi wo ho na se woti ni sei no a na unhu se de wunsin ka asem no emfa prosifo wo mayi mu o mai di tumi kese de ahye wonom sa se wonom hwe na ensemoni die wonom entimi nsia no obi a odi ensemoni nso no omo entimi nche no na wonom nya nhwehwemu ema emra no se bona ene ni se de ese na efata wonom emmo enipa nkwa ho ban na afi de etwa to okra no yankase ye japade ya ye wo mem ha se no so no ho bambo hye wonom ensa ni nyina no ade a wonom ahihye no wo section 1 wo Police Service Act 1970 that is at 350 nimo eniema wo se police for no de di kan pa na mabobo so yi na se yete wo mayi mu na se yetena ho ma prosi adwuma ya de ahye yensa anaso oman ne de ahye wonom nsa no menka ho bi na se ekoba se enipa bi eti enimu a wonom obi enim se de emra no esitiente no sa semba na se yekọ pro station na se yeka se wano asem na wuntimi ntwera na police ni kura na etwera enam sikanti police ni bi etimi change the whole of the statement debi aya ni yeka etu amanfo for sese ukọ pro station na sa wo kwa akwatwera wano asem a se wanka sa onim se wuntimi ntwera police ni bi antimi nhya wo se
chenchire try u statement ana say kasama ne ntwere obetimi aka chansa wo twa wo lawyer se woni bi kula akopɛ wo besiama ne nkaw na kopɛ lawyer na o metwere u statement ne ma na say wonyina ho na ye ntwere statement no because ansem bi ko ye man mu prostifo no onum stations bi a of also be ma say yanhwe na yanka edensem beba asem bi esi ye bra bi atwamu ma ye kodi hwehwemu e wo sa asem ni mu na a whole police officer ya wakwa genteteye wa free corporal sergeant akwa nanimu abeya supo watimi a change statement ni nyina just with one word Sompa FM na assembly is dodro de toaso na or the not akwa share is not wama not ababa shall I say assembly de nipa ne kan ye nyina wa change no wa say no sika ne yankasa ya ho pedodo ya ye penti ya ketu ya nso yen yankoa ne anim sika di ebinom ya adwuma so ya wonom sefota abasobode na so nkate bone nso so akofra nkate pem abebone akofra bepem ama esai wonom adwumadie no ye ka kire wo mo se wo ya ade bia eya no waka ye hu se hu sunsuaso no ewo ho na bible say ade bia ye no wie yase no da kire bekwa kobu hu aten enya enne de wo bedi ni nko na wasa wo ma ho hia wo ho aya no wadwunu nu nipa na ye tie sompa Asem Pina na efri Oforisuo ba Oforisuo bema ye ni wo bi ehofo na kasa no fear and panic na adware wonom ene yesi abonondu kura na wusi Oforisuo tekam a wusi akofie kura na adane asem edi enti na prosifo wo ho yaba ya ho kwan ama scammers aba betratra ye fie nye montamo bia na nanom binim omone ho akora se konfo se ko meka se prosifo ni bi wo ho a wonom pese omo yi omadwuma pa se de se ne fata se de amamra ne di tumi ahye wonom sem no na so koka asem no wie koka ne fenchem na hwe obehu ba wie ni akwa to atwene fabode beto me twako achi wo baabi wade beto me twako fo nyina me chia ma na anwumre na wo kuro mo pa ne akoto atwene kwa ye mu kura baabi bia wo kura no ansa na benya ka pa ba kuro ma bedi udwuma no wo be fo ya mu ansa eti ya ka chempanyufo ya wono ma wo mayi mo asem si wo de corporate station wa chi nipa ne kwalampo no yes order from above ne frehefa yes ansa na aboa krama besi pata so no eya na nipa na di wonom siso we have president in this country ayo manfo ene to aba wo mkokro moti ko gina wiemu egina nsuo mo ede boa ne gallons so sisi a ekwan mu so mo airline nie yo mkoto aba omkoto aba ne ma president wi a na afa no so ina pamfo na boafo ya wonom so ebe boa na ma amamo na timi akoye na so asemba na timamuni ho kokemu a ehwo na obehu senyiyimu bi aba na panyin na wono no nyakopon ya adom a ya to aba na se bia enam appointment so amana konya di break asie bi no wo be hu se obi a wonim no wase no na wase ye ka bi bua no aha se no na se woni obi a due okay midisi enam ma me kasa wa ye be fa dodo na de free ye course nim na areho sam ne messages e ba ha se no mi so kura was it the icon nyina ya no kra one of the natives of your friend is Oforisuo was it the man the man was it the whole my man starting free was what I am from Oforisuo all what you are saying is very true you be come messages but my man can we say or say mama kwan ama scammers aba betina to Oforisuo patam ho na kunkum na ekoso according to message we say yes panyimfo no krampo bi nim na so ukoka wa konwa na say we di bre ebebo fi say na Ghana sika na kasa ye ka kire panyimfo say yes say wo be ka no kre na wawu no eye chenso be kwa kodri ukwa be kwa kodi atro achi ama na de ho ato
na ekyire no to akwa wo baabi nyankopɔn ɔhɔ wo hwɛ ye nyinaa ade bi a ye no wi ase no yenka hu sa atemu ɔhɔ wo ya papa wo betwa papa so aba de obedua bɔne nso no bɔne dua so aba ɛna obetwa fo so be mama me fama no ntɔ wa ha okay men shedan kasepi me wura hopa na bɔne kum bɔnefo bɔne ekum bɔnefo emre bi mikroma santema pon Asem Mpe police station mikroma santema pon Asem Mpe police station abrantie bi wi ni efe no sakre mebodin no wawu aposifo no bo no butu no tietia no na koye nya adwenim hawo kakra ne papa ya ngunani bebusa wo mo se fa be na me ba no fa so wuye o mo anka no kore nti atade a na hye ne ba no woro na ade yedai ekoye asante mapofo ni masema meka pa eti papa no ye kosie ne ba no nyina no papa na mabi ye kosie osakre wasante mapon papa no amabi wose aposifo me ba no moabo no amonka no kore esenso manka no kore papa no woro ne ba na tade ene tade yehye no ne mpaboa na tito yemusa se aposifo at that time omobo no yemusa so mka atiasefo ho ana papa nyam na me be kiro kwa no yemusa sa atemtre ne ye adwuma na sa atemtre ne ye adwuma dia enti na meti akonwa no so me ka kiro se abrant oba no ba bia sie no bensuo nyame ne no kore nim ne bensuo enso me ni hu nkomo ade ntina me hu ye what am I say? Eti se ebensuo dia oso hu dia wo ye na me kasa asem wei na matonkra ma GP prosi mra no minim se sai dia obi wo hwa ye postu no de ne ko ba bi a wotimi tira ho wo ne manyina ma ne manyina wie school ho na ne ba no krasa be posti ni prosi adwuma no enya busu adwuma wo eya ba adwuma se nipa no ya bomani wo ho a na tentrene no krasam no ne kan ya ne den IGP wo mo ma che bebia no transfer wo mo ekoba no saade a de obeba obedi busumi nsia no wo ba woni mo bia wo ya hu nipa no e so ya transfer no ka we nyina ma obi atimi akotra wo fen so 20 years adade no ye ho etimesre IGP wo mo ache wo ba bibia no ye hwe ne transfer wo mebeboa abe herbal clinic na dawroma ena dwumadie we yekon ekoye nim akina kone kosa ho yade ewo abe herbal clinic apatrapa new site ne kosa yade 0243345392 na nyoma enkon kai enfama yade biada edi uso enya no yenko abe herbal clinic ne kosa ohun yade ebebo oye pa 21st clinic sciatica expert yade sciatica ne intrimu yade na asa sciatica no se si ha manfo adwene no dodo no ana academ na 21st clinic ban wo yi wo mopie enti 21st clinic say ye sciatica dia fabra yade bibre biada achakra wo so no fabra na wonsa emfa emaw laboratory ne scan fidi ahodo pino a 21st clinic ebetumi aboawo amanyoma akonkai ne sayo 15 branches ena wo ewo mam ha kumasi kropom atwa overseas afa road nchemu ha ena 21st clinic wo yenkosa ye ho eyade Ghana fana pino a ho ena 21st clinic wo I was at Omanfo Eyade 0551 931 0551 931 0548 931 na yenkon emfanko yenim hello Osei yey yey Osei Abraneko yetio no do for abramenti me home now of am kan you say na me mo sama safo kan tinya oh yeah obviate and I'm having bread be dia mo chere mo ka ku de mo fa abo ngo ka me bro sending bread to abo fe papa na ni das one na no one be ka bi so da achi when no beti ti abo fe fi gizabi you want something there's about This is 93.1 FM. Say entajem nya be show mo mu se be mra no Ghana mra no nya djuma bi mu ni se be center for the be so far me so fani je no ba je na fa na fa no fa me zre so de wu ni sika fa mi ni ake adu eni Nigeria me ameka je ugbo na se be ra be bo wati papa nya bi abo na nya hwe adai me da si bi
Okay. Hello. 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 Udi baby afrefe ma volume no conform. What's it? Ma TV set no volume no conform. Yeah, okay. Baby afrefe udi. Baby I'm afrefe Aboagye. Yetio. The pacho akwano onim bia body onkonko bodia. Onwo bia mfa police ni na amfra because police ni na massage we na aiden. Hello. Hello. Baby afrefe udi. Hello. Hello. What you mean kan? The bachane to nka pa. Yetio wa bapa. The bacho me favorite offense. Okay. The bacho offense dey high mu pa last year me nua be ma e kun woni fie. Ye be di Easter Sunday. And so be simle yente ho asem bia ada pem na ye ko mo be fie ho. E ma mo be kire kwa mo fa so kun ni na defense dey political. E nya so mo na e transfer. Okay. Okay. IGP asobete. Hello. Hello. Udi baby afrefe. Me today, Steven. Prefi Asableman Asanku. Yetio. Aha. Me pese mi bisa se ta police ni na asem ko si ni so na ono wa ni no. Ndi kayo. Na ngade no be. Eno so ya asem sebe. Hello. Hello. Baby afrefe udi. My job is cutting videos. Diaso. Yetio. Kana police ye juma pa no mo ye ya. Ebinumo ya juma pa. Ebinu so ya magese omo pesika gombotom. Me de ade bia omo ye kire makonte good aso. Oni nu ano me ye. Ono oye mo ba money. Ena akonfo wi ano. Akonfo omo wi ano mo chin no. Asem ko police station no. Omo fle quarter. The area ni sikan mum ko. Ba suspect ne nko. Ena akonjan mum no scan ye ni de no. O test massive jema police commander ni say on tia say asem no de ni case no. Omo fla oko na suspect ni de onko. Enti say wow o hwa asem we no be di woni skadi no. Unya manenka. Obema woso enenka omo kunu mi ano. Woso odo ongo hunchew. Okay. Hello. Hello. Baby afrefe udi. Tache fem ko ye champom ka selfie man so datano. Yentio datano. Peter Tosh can say everybody is crying for peace, but none is crying for justice. The police for now mabano. He say enokure ba kokura inu ebinom sikentino omunyo meduma yi. Na me papa ne de etuta be mo ne say o baby. Na obi a odi asemo bia no nyi firo de mase. Okay. Hello. Yeah, good evening. Majeso Panipa udi baby afrefe. Your friend Isaac Mikasafin Koko. This is 93.1 FM. Ofoso de ma asem we de ahomete. Ahomete. The papa no ni baby a most number na me na ni entro na mo na adiwi ahomete pa. No. Oba tira ne baby. Bye. Ayetwa o number no, yetwa number no. Atentene no ebetua fa baby. Etwa number no. Okay, yeah, say you bedin komo. Hello. Hello, good evening. Majeso Panipa, baby afrefe udi. Your friend Anaconda me free hotel region be akoye aboto ase. Yetio. Me aya na ye nwa pi say Ghana no ye say ye Christian country. Ye nyina Yesu ye do consider ye kwa asori ye kramofo na so ye ni ye so ba ye di ti o mai mu no aya sefe mu sem esa de say hwe papa yi ne ba so we atumi akoye ne say na evidence yi da ho clear how say mpenefo ye bibi fa ho ne ye chinchime ne nsa me dia papa yi so nim sa ne ye nyeri a me will be ti voter ne oti o me be ka me de ba ko o jije bu ke brai o ni ma to no bi a o ba ko mo ne nya me nya djuma Jiraso aduro nchiri moa jiraso omna sam wani brabre nda yi mu no omna sam. Hello. Udi baby afrefe. Medinde still make a free wanchi. Yetio. Open just in a minute no nya mo kase. Yes no de is a Ghana night.
biara o ti ko o to ana o ko bi ya ba ya ba ne step ne no hello baby am frefre udin me professor kuma yente o ensio no a ya o ba ma de akwa bi chai ni ensio de amoda okay ana afezo so do just come up on the doors akwa je tete mo no me professor boss wo ye tete mo no so akwa no ani kumo no na ni pa no bi je ni mo no obi antini ni to pa dia ba ma mo so bi wo ewo pe no awaje down twa ya jina so twa ne number no ensuo no kwa ensuo ni ya sharp pra ensuo di amodan ensuo ni ya sharp pa hello Oforisuo be ma muajo maje so pani pa ba bia frefre ndi mamponi ndi hye na na tafu katanke odi kai yete o Oforisuo se katafuru wo ho yetimi fa se yetimi de twa every offense aba mampode a no anya adwuma yie because ba bia akwara no kosie ne nsuo da ho nsuo da ho anya sa dia second de makosi ta dia mede no ko so nje chemu ajo ai hello udin ba bia frefre etemna na jan kasafi nkoko nana yenti o Sompa ensendu o Osei ya na asesim abro na o my god na akate hello nana udin ba bia frefre Page FM usu me kasafi meduma yenti o papa no anya sharp no nkuni pana mane ndi di police station bi achi bia onko nsu bi so ba bi obeko bia no wakra mu fe of course amai so yes so sani mano so mu guye mai no hello Oforisuo ye good evening maje so pani pa me ba cho astu ni me katafi seni is yeti o yo Oforisuo na mi bisa se police ni no a wo se asemsi a papa no mukun ba no mo anko investigation fambro mo na asemsi a police for me bisa se omo ko ba bi asem na si ko investigation ansa no ma be so asem ma se ana the police ni na ma o nti be try the police for ma tra wa che no o ma ta stations bi no also transum bebre kwa ukokonko bi ni aya bebre kwa dane aya o mo do o mo ba nyi wo bi kura do bi do afu bi aba o kuru no mo che so nti be se agiti ma transfer get wanya 2 years e ko 3 years ja o ma transfer ni entende no de ho gana okay ya bada se na ya ka che onimonyafo dampare se yesre na dawro ma aposifo no boy ho ba ne bia che e wo baabi won hwe ni on transfer wo mo mikro masantima po bi ofiri training police training ba ye kra no won koye benfie aduenu ni akire ni eno ene ka se abrotia Ofoso yenkwa Facebook ye messages ya yenuanom ne adofo ne ahwefo de aba ne yenbo bi so na ana benyin ena ose ebeye better se o men ye beton kra na obia gene chefa e de akobo ne bref se de ne masi ko ne de ya age ensemo wasi we se na adentina ye mie prison bi ma wono mu a ye chi wo mom kodi nsamone ya wo se na adwe mu ka no okeka sabi ensamfu bi aya na mtiemfo yi ni na oyo mu ye no wo so kasa free hin na ono so de aye no wo se nka wo se ye bie special prison de ma wonom na nka ye de ne ye ade bi ye wonom ka sa ne ma we nyina no enka eto ebetwa na sa so na Edward Maradona wono so ede aba wo se sa wo fin so kro na ye ka ho asem no nipa bofo bi pass de asi akɔhye hwotwom no ene ma fini ne ma tantan ko a ena sebe ekoso ewo sa ekro ni munte no braso se plosifo ni bi ya wonom so ayom ho vampires no wonom ebe free sa community ho culture enso se eyasem o be ma na wo kan say Pizzalo classic barbering shop ono so wo enkenken so o de akra de wo ben wo fen so na ono so asem ne se there is no shortcut to heaven. As a quantity be and why befa so de akọ heaven ti no mabunu no wonom nya adwumaden na wonom entimi emo breye no munya se next come ni ade no wo se entimi emo wonom great PJ wono se Ghana
said the nneɛma esi kɔ ne deɛ nneɛma bi ɛkɔ akyerɛkyerɛ ma nipa bi nso ɛtumi ɛde mmara ahyɛ wɔnom sɛ wɔn de sika ɛna atotɔ ɛyɛ yɛ mmara no na yɛnkɔ ɛyɛ 1994 TV ɔso ɔhwɛ yɛn efiri Asenkragua Catholic Hospital hɔ yɛda ase papaapa yɛ na yɛfa yɛnua Sapon Prince wɔse wɔda yɛase pa ofo so bɛma ɔse ɛfutuo yɛ a wɔde ama no nso no ɛyɛ IGP wɔhwɛ na wɔni ho dwuma piaga ɛde wɔafiri Achem Asafo ɛna ɔse yɛbɔ adwumade Agnes Boakye se wɔno nso ne story nie wɔhwɛ yɛ de free Australia na kyɛ sɛ ebi ato ne pɛn kwabena bɛɛfi yɛda so ɔse Cashman wɔhwɛ yɛ ɛde free Kumase Meduma wɔse ɔmayemo ɛne adwumaso na saa nso ɛne yɛde ahwia tɔ ne best deɛ no etu apɔ Facebook ɔse wɔda yɛase papaapa nneɛma ɛkɔ so ne deɛ ya na yɛbɛhwɛ na yɛtimi aka Michael Hebert ɛde free ɛyɛ UK wɔse ɔda yɛase ɛnso ɛne afutuo yɛ a yɛde ɛma wɔn da ne da no wɔn de bi ɛbɔ wɔnom ɛbra na yɛnkɔ yɛ nua no mmienu pɛ hɔ na yɛntimi ɛmfa ɛnsɔre so na deɛ ne deɛ ɛtɔ so no so yɛ Harriet Boatin wɔse now deɛ deɛ yɛ wɔ Ghana ha no kyɛ sɛ ɛkyɛn Nigeria mpotɔ ne best nso sɛ barbering shop best barbering shop yɛ no so ɛwɔ ɛhwɛ wɔde ne deɛ aba wɔn ma yɛ mu ɛne adwumade abusua sɛ wɔ ha wa maneɛ anaasɛ kɔdaa na obi bu kwasɛ obi twa wɔn nsase obi twa fufuo de afo ti kɔ ahyɛ wɔ anum a bɔmmɔden yɛ Asem Mpe Nipa dwumadiefoɔ yɛayɛ krado ɛde twa bra wɔasɛm na no kɔmɛsi brɛ ne yɛbɛpɛ de ama wo yɛma no ɛyɛ 0546 88 32 87 0546 88 32 87 and a 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78 and now 0452 09 45 93 0552 09 45 93 Constance Osei near Tafra wa hima wo na wo eye ahemboboa no menhia ahemboboa na ya medicure no pedicure no onkra bia bedi ha obi di amade bia basa ye mfama ya fra wa ba na wo so na ye nyawo nti wadaroma so obi nim obi a ne ye fra no hima na se Constance Osei a ya no mo ase ne se Asem Mpe Nipa fo ye se wo mra no magi na mad ye no wa na ya achewa ha so fo so be ma minje mo mfama we Sompa okay de da ye koso ya ni petri Asem Mpe Nipa han ye die dwumadie ne nyina ebesie yesre nyame ahoden de ma me ya se obesa ne yade na ode ama me oye ni papa debe bodi agyeman ma me ne na ne ho mfa no ka de ne de klienti asem den so nyame otumi ne ho ato no Mampike ena yeso de konwa so nyom papa krache odi nyom esuesu anwumu oye sofo ena osai ohene pastor Ken no odi nyom esuesu akosi se wo kira no pa baton no ebesa ifrase abra wo man hene ya dubuache ebechia ewiase afa na nyina emu enipa